Asem Ketua Kura. Kachiro Bido Bisu Kachiro Bise. Sompa Asem Mpe Nipa no. Omaba Sosua. Omaba no kolem. Na bronya chibosomi atoso ensono. Neda etoso aduenu emiensanes enene 23rd July 2024 Krupo Twadia Pabasa Yadom Okutwanso ne nankanso ono ene boss adai Timo Day Nusum Sa Prince Yemes seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you Yehwe Awurade ene tene kane na diaka ode beka ho siko fast ideas yeko ade akoya nim ewo dwumadie we so eno ntino obi ka kire obi no pa akonwa de manua TV no na wa moni akoso na radio so a obete yanka ewo so kama ya chia wiasema nyina Sompa Asem Mpe Nipa ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman enne anwumire enya asanketo adwumadie yi obate omona samwan kasana the nations anka of Alumba wachi na adwa ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewati abete nka ewo dwumadie we so na chief executive producer ma dwumadie we eyen kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so ha na yebetumi agina kokosi Fletcher ono so eka producers no na wokọ MC a so a Azuka ewo sa na Kevin Oyata ono so ebuwa dwumadie nya asenketwa na o manta roma na social media handles no Facebook and YouTube no Twitter no so kan yedi atwago enso ewo so kofrobo fom pa bema asuketwa me yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo menam tia dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so na panisi so yire fit na asa kofa yenchi okoso party bu okoba jesi simpremu bema oni David omo boy dwuma ka kire obi omo nyina ka ho eneso na yetumi edi atwagu ewo Sompa TV ne so enye asem ketua kra kan sampia wose kampian ye ko akọ yenim so dodova ene touchline ko a ena menenam omna samwa bibia boko de no fuso be manyanko padar mo de ne so yankwa achayen ene bibia da boko enrana me ko fie ne koya asem kase pa chanum se ofusreti me ama enrano sesen on said na ekwa de fashion me ye de frustrate wo e wo ba picture da so ani mo ba age me ye de frustrate wo me no de ko bodi ti sa meka nya no wa se wuchetia me ko da to bo ase kwaku me mo akwa aba ya ko bibi aboko de Awurade aya de bibi abe boko e ba no 22nd March samum 2024 those one from na de man du kura ne say and obi busa na mpese meka ono akura sa de no ba yo ya edru baby kura no me tompa wa yise busa me ne ba size kura so no yi we nyina ba ko sa be kon ho kwaku na ka bi wodi mfie sen ka bi wodi mfie nkono na je sen nai unse na ya no ade ote so sha ai prako no busa maame na maame ade na o se wo ba ma dwen so ye wo kan se me kwaji apo ya na bi busa me kwaji apo o se na make actually say do me bi na me ton babo akwa se busa na ma wa na ko prebetum se mani date e ma de date rom ni mbo e se ko ba kana no from say de no ade fu you know the ones who want age ni so age ni me and away football age o man 5 that be 4 come me 9 no say 4 years now that came the TV so na bro just afena nani ba abi mukura no bia adwen amasho no mo hwemanim se na de na wo kekan na wonim me kofie se na kura no tie se me ka chenze me me do je da wati mi vie jo da wati mi vie abi ade ko na de vero inti bi ko pe ya ka be so na to bi amfra on kan jo se do ye wa anya de oh mi nwa ba bi ene o Sunday Kevin sika so fanto bi sa wonim o fanto biscuit bi no se wo yes sa na to no o de bi no pa de ko ma mi di ho ya ma men ka sem chiro do me bi anofo bedu Ghana de anofo matwa edua wo Ghana de anofo matwa edua banana no anofo me man kan ye kra agonjo se komene enti arefie de de wo de atwa edua ndi wanya me ngwa na manya mi wie zo se me san correct no wo di vie nkron vie nkron wo de bapoto ka se mo na yes yo wo so ya na
Buta beje pa. Elo ya no so Debbie. Mama nyini na kira akwa we ede you bebu sama. E Debbie no ade amanfo frefre mi o ede ha na frɛ bodi amanfo frefre o sina de me pa na sia wan kasa ba ko ye no birth certificate na o yifi asem ba tobo asem na so obi hu ne ba obi so gwa ne ba so hu no obi abonte na oba hu se ne papa na ebe na de age na abedwere ho na de age na abedwere maka me ko se wa furu me kakra no se da watimi wie so da watimi wie so na se wo de wo so wo ba agbe guni pa so nya sem keto obo zo radio ya de wo de nkwa na che ketrema da bodwe moje de afusane ye da na sesa akwan ne so afi ada na se ama ye tiefo nso abrabo da bia si ya college no awrade nchira o mo se wi a o mo so frema dwumadie no kotote ede maye mfuzu ye jampotre o mo nyina de na wa ni senior contractor Kofi Job oni misa ye bo etie bi sa na dum bishop read condosman oni ne bakwamna ena mama ya nita hotel so da bia da na fidie da okay di man nita awrade nchira just as men chia o man ejoso just say ejoso just say so just say there abai da ku ye bako ani aja agodo mo me shuecha meko ko ba ye me papa ko mi ni wo kwa wo ye me ni wo hu me so ko kan no na men kan no o bu sa kwa kwa o se o ba ndo ana ba yevita na dwa ma so ankwasa se mo e kwa na no na so ba no e kwa na no na so ba e ja say o me ne ba kokko se me kora unyame o na Sunday wache me de mpabo ani bi aba we de kama pa na wo ya na Moses no mpa na am so mi de minchiri bia entia ne ye ne ntama na bra be yi wo de o ba nso aya afrem nya so sori ya kunkonu abeduru ha pabo anyo de a obozo enche ma me ba ko fie no wana katacho na body medical center oni ne din na ka ko bia bi obeko bia friend na oba Joanna Motus okay mama Joanna Motus okay ne ya me ba ya na mshia na no enti me prenos na de ma hu ma me raho so ne katacho ka se mse ne 3 days I say no do na obia man ho na ada na mso ma he baba okay obi so encounter chapter half chapter half for say chapter half ye chia wo and uba na ka phobia nyom na tattoo chapter half ene afene say family technique honorable capito honorable capito mo na bati say chia no as dore fashion and decoration center ede akafi afie no ho honorable capito ene ofa de no ye Ghana made mpaba wo ye chapter half o munwa be ofa so chia no ofa na de na wo ye dokon wo ye tin no ani den gay sister ten no ye you we feel the chapter half ho na chapter half no o mbete san komo wi so chia ne ne den ba SIC dokon nyina ye chia dokon ye chia mo mo hwe ye mrebi ye hia wo mu a kibia ko ye di ehuni oh yes en free bida dokon en free bida debe yes en free bida ana ajana no ton e ma ne memadu e wo ai pempa sambe ho aja na udi na ne ton me ma ne medu pa ya so ya chia no pa ya so na ma me bra ko pa ya alo mo Debbie say if you buy en ko hoda mi ya ba bibi o me da mitako de dem twafa na o mo de wisi o mo de an re ma me na ototo ayi no toto de mankanini ayi wo store na nim hono zama no wa hwe ni o ma me no share twakwan ni mu na just talk to abi pepe ai and just ask to gwanom tons men of oh yeah anya baby no okay na wonja yi so kwanta visa so ya cham kwanta visa ma jwa yo ma jwa ma ye di no nkomo ayadi ma jwa ho se ma jwa na ka se wadi o mo ho ya na wantumi ammo ne ba age no san komo na ko nyame na twa meka anya de na me dana senso wabre no ane ba ne bibia Kevin Sika se onfa ayedai ento biscuit ni fanta bi na abedu sika ni bedu me ma kra na fra na ma hu se du me de hu se me nkola sika de mempe o se wo bagwagu ni se ene ma o mu sisi ofosu so ne akora nam na o ma o sika obi chen sika na o da akoma ne maame ani yes no da akoma ne maame so me le wo fi o me na no ntuwe ya mekan menyim de besi
anadwi ya na nko pepepe de ne yɛde yɛ nko pepepe oh sɛ kra no bibia me na me ntia nko kra nya hwe odi me ko baabi a me di bem Arwacha bibia bokode Radikita me ofoso be ma me ho de nsa twa kronkron no na megidi ye se yetiefo ne ahwefo nso no bia ho ye se de ye nso ye ho eye ne ntino foso ye nchia madwoa biem madwoa ye chia papa ye ma me ba ko no so Sompa Asem Mpe Nipa anase Sompa kura ase ho wonfa ye ni agro efra no pakosi anadwoa ye beda no madwoa etini TV ho UK nti on be 2 weeks clansa okay you tell nkache be 2 weeks clansa na ye be di birthday nti on the oboabo ne ho ma na esiye ya ne anya ni birthday so ya ka che adofo ne etie fo so mon ka ho Sompa TV ne so say me November me so me di birthday November 24th enya no nti me ya ma we fi date of birth no ayebusa wa there be me nyo panyisa onya me no oh there be nya me no I was also part TV Ghana Facebook omun kan ho na bibia so ntimi nkoye nti efoto na eja ya hwe ni mu ko 9 years I say 9 years no ni refi enye ono a nkasa na mo hwe manim dodo enye ono a enye wo enkofo se wo mo de ba de dos na me me enye mia enye wa hwe efie de nko a efie nko da san ke mu an afọ nsem na me di na sei tiefo mfancha me na you let me sugu me so anopa na me the whole day wa hwa na me mood asai so ade said o se na ho kire no hwe nti eso a osu ya my fact dan komo no kura obi kura se me man gretri me obi se man 500 pe no fan share so me gretri na ba bia metna so sankofo no nkomo nkan boni ho omo nkan boni so ba ko wi ade nkomo nkan boni nso ozo kwa ku se ba do ni sympathy o oi akeka ke ka won kan bi da ani hu edibi no no me nyam ne me nyina ambobo so oto ana interview bi na se ka yaka aha ana nga asem yemi de di time mudi nkomo hia na nkam kwazi ate don't just see enyebi okay enuti ya fi afuto ni chem to ni mo de atem na hamiyo de fosu e kan sem bi ati wo de asem fosu oji tu mi se tonso ya boy ni nyina na e papa na se binya papa aye be ko tonso no so e hamiyo fosu so ko mpa bo kaba me sew mun chichi mame okay hon de se ka se kenya so for pon bi na ko kire mu a big na topic. Me audience America sir because sorry ba na ya empire bobi a big topic. What the enkomra. Okay, enuti ya futu semo na ya de ebra no say odofo eduru babia anye babia na ye kanokore. Ena futu semo amede ba no very technical. Odofo anye babia na eduru aye kanokore na empo enya asem bia na beba ye bebusa wa ese wo kanokore. Empanifo se katrema kam echa yiwakam yiwakwan na kyerese eduru babia katrema edi nkyene edi maku no asem obeka no ebetumi di odwone aba enoti ena asem ne mafutu sem amede bra wiase nyina ne se eduru babia asem bi wo ho a buwani eguso asem bi wo ho a empentie na akopehwe ekopetia wanhweye wano ebekọ akoka wano ko kaso so a edi asem kase na eba enanu bi ensense bi si bible mu ama wo hempon kura anka no kure adentia efrise wo ko ka no kure se pe anasa di wani kotu awisi ohene santam no ko hu ye no de wasote ye no se wo ko ka pe edi asem kase na eba na school of thought to be asem wa kan ye ne se was in prempre nowadays people don't defend what is right. One school of thought win a kanye, and another school of thought to say they defend who like and benefit from them. What am I say? One school of thought to say Mpe Nipa en kanokre
na oka no kura no they don't defend the ye no kura no onka no kura no da hopa no odan no na the way na adwen so obeka no kura so a oka no kura no afeva obi efiri se eho enu onya ne sika anaso onya na nu aduane efire eno tie nan no bi se uko Genesis 26 verses 7 na yenko tie die wo ho efiri se no kura sempie ya kedu owene ankasa bai eno tie na asema meka nyina ne se uhu asem bi aduru baabi afo ne hwe bitwam kɔ se wote asem bi atwam kɔ na wanhwe ye wani ebedada waso ebedada amoano akoka na dia efere kran se ebe from panifo anim se saa da no asem asi ye no na Oforisuo Aboagye wo ho ada asem asi ye na agya mensa kra etwam ofrafom eba orofo duru baabi ase bebusawo na hwede de asem kase beba ede ntokwa ne sakasaka beba ka kire om se okra wante na okra uni ho obi antumi enyohwe yenko Genesis 26 verses 7 na yenko tie de ho mrasisia Ofoso bema Genesis anase Mose nwuma edinka no etie aduonu nsia no chichemu enso ekasa edefa abranti efre no Isaac bra ekom kese esi asase so na otu ana modern ni chiremu ewo ohina yefre na Abimelech mai so ewo Jira na ehon na ensia no ekyerem se na Isaac tina Jira enso ne se na ehofo no bisa no ne yire ne ho asem no oka se mi nuane no na osuro se obeka se me yire no efri se wo se anya sa Rebecca ntie hafo bekume efri se ne ho ye fe amen ero ntie ho na Isaac twantro aya professional entro o de gene krankwa wo se ne yiri twotworo mu twopa one ne da so de nanso so wo se Rebecca ntie so akase na yire no a wanhwe yi a na yakuno efri tworo no mu eno nti onofo menkyere wa kyere bone ne nemmom o mantem ho wadwuma mu ho faako a wonya wo daily bread efri no wo manim ho no eduru baabi a no kura sembi no so hwe na betumi de sakasaka ba so hwe na asem a wo koka no ebetumi de ntokwa kese aba wo mam yankankanse ekoto aba ya wodofo yebusa wa sentesa efri se abra Isaac kansa no me wo gidie wo krupo twedi ampo anim se Yakopon kura benu se asem wo kan ye no waka ne ye efri se e wo se wonya ne tri adidimu eno ti wodofo ene ye bebusa se na Ghana wiase kura ma ne mema kura hwan ne nka no kore faako ye dia koduro no ewiase mu kura no ema ne mema kura hwan na enka no kore wom senye asembia na wo se wo ka no kore wom nanso so na duru baabi a hwan kura ne twa ntro kese wo Ghana mem omna Samoa Oforisuo yancha Dr. Patrick nana kwa kudua na hindi no ne din no nana kwa kudua na nantu kwan na mse no mabi wa kudi no mabi ntinyame aduma this week and next week be hu Dr. Patrick ne mu na so no ma koso dendende wo Oforisuo no krekasa na wo kan se dru baabi anye no krebia na se wo kan anya sa that's it Oforisuo ade bia on the positive and negative even the crown and kuntumpo crown on the positive no negative sana the crown so on the positive and negative so we ni me no nyina si ho a ye on the papa wom and ye on the bonny wom e wo kwan bi so jevo vancheme dinti na America sa Oforisuo no ma bebre ho no mo a na sesebe wantwa ho ntro a no wade pa bi behwero e wo kwan bi so ene wade bi ho se Oforisuo me kyerɛ mu ni mienu na kwan ho ye wade bi se miam ni mpefe se Oforisuo na me nam wode ni fon ato a mafa Oforisuo eni kwase me twa ho ntro wo kwan bi so because of the entire maker say ye tufo anhwe no bi kofa ne se be se ade we kwa fa kwa na se okokra dabi tina me se bone mu no ye won positive no negative ye wade bi ho no Oforisuo se wan twantwa wu ye wade bi wan twantwa ehwero
Nemo Madia, Uchan Tramana Bafina de Sabe. Ajapadia Nasi Bibia Bafino. Of course, be GDS Ede, Oka Emuno Cra, Nasi Uchamuntra, when you're bonnet or Quabiso. Of course, will be a can of cray. No cray no kind and Fazobia Maso. Oh, Quabiso. Now, what can be a minute? Of course, as I said, better videos never Casabi and Gibet Maka, actually, any pebby. Amankayene, ye program a peja. Bible say what then you now can and fata or quabiso. Ye betra hanmoa, ye won't send bebra away timwa, Kibetima Kamiaka say, oh, Sanko for dear, Asem Mpe Nipa for the Omodia no cray, Nensu, a room maybe wha, nya de bian a bon, ye come home. The room maybe one manipa. Of course, my young Casacra, Sabi and one Mushia, sister Mopay, or Babu one John Drawuniano. The crash on the Megatrono, or Babu one Casapa Uniano, because as will be in life for the name or Baby Pecasa, or Babu Han in Shia, Casa Bebo, or Betrafako, or Bonsa or Baby Casado. Or Baby should just say they won't go on the chair. One can send me a Ulusuno. Of course, your ma bebria, and member bebria, and no ma worry. A sopa beginning no, or ban Beman or Bano, or Chan Tronuniano. Of course, the Kaisa Tamanam warriors now, baby, I mean, who Nasata, and the Casaya. And now, me catches in Fabricina, but which is Satana Bruchin to send the ya. And that old Fabrice will be unfound when they're going to me bob away, Mammy Shokaka. Of course, na Satama compa pacrum. Obey man casa minya no. Namba baku papa fi onso. Okay. Mo mani num suo kakra na. Baby o atia fa no. Ah baby o atia fa no na de one. Baby. Ezo num binka ho. Ofaso. Nti o ye boga. Iti. Me kwaya me ho boga. Obey Chemame. Beposo. Fosu mentam kese na making. Na beposo so metra ho kaka me na me so atran. Me so abrakwando. Nya me fa na kransie. No fosu ne wafuo bi wo beposo ne fa kwa agedu. Ekwa wa ne yesom che. Na ne ekwa fuom. Na me free me so anchen ya me ba kumase no. A me free beposo no. Na tese nipa hu mi ache. Na me ko so wa ni tua. Nti aye bia ba na won se wo kro bi wo no mo a mfosu aye mu fa ni agro omo de no ma di agro ye se mama mun so nkotwe nkomia ne ade na we na me na bara na kasa mantanti me wo we keep na se ye na se no wotete me ncha wotetal me saboga aso wa chantro ma chantro de me ka se obabu wa chantro unya no ase mu bia nya no nya atwom wa Mubia nyenu nyashmo fie meso obabi ho utwa ntro na onya na de ya wade besi na ofosu na metwa na meso aba kwa ba na wo papa no atwi nkonya na wote wo nso nkotwi nkonya e wa pena ga ni nwa ba edebi o wode sanku na brochefo de omunya yo ma me se hwan ofosu oso ano meso aba ko wo se hwan ade ba we nya ni na ne kwakwa agedi o yin fa boga so wagu agro no ofoso ti obati enam se ga no wadi kan ede ne ra be hye munti wan pa ba ofoso me wini no ti o me wini no ba last minute me ni to na mo na fedi eba no se ne se me bi ka chem se okura wa ba e wonche na so me no wanante ache me hu se wo kra se wo ko ofoso edu me bi ho a de mpese me kan se yetu se nipa beka ne kura pa obi wo ho na yire one nete begin ohu no wantwa ntro anka wonya no ba last minute no eduru beka ne krakosua se bia saata manka sa nka wo mpeme ewo ho eka nipa brabon enti de pese ka ne se entro bi wo ho a ofosuo wantwa unya entro bi wantwa odofu bi ekohwe no aise sabe mpre wo yire yale ne ase yatwumoja amawo ofosu na wa woni pefe se umuja ye betwa ma wo yire no se atwema na bia 3 days kwant no bewu eso ka ne kure se no me moja na ewo mu no ebia metwema
obeya e wo say doctors betters but me ka dia asam so ye wo no ma bi ho no fosuo se wan twa ho ntro a amwa o wiase okay na mom entro no ya na te se de me kire mu yen kasa ma badwuma konso wo ha me ma betam akoton ebi kura na metam koto ade nya me dia eye nyina dia ye no ne ma ye nsakoya no ma be fa akoton ye obi ehu stay ya busa me omo ne so na be fa ye betima ya das na wo twa ntro obi o fo ni nwia sika ne wo kobodua ne onu akogya ne kwan sa bra me kwakogyawo ne wakwakobo nipa fa ka akwantoa na utimi gya na chibo dua yi na ni nwia na di na chi akogya ne kwan ma na fa ka akwantoa akobodua se usika zo na fa on enti no kura bi ho a eno nso no ti na meka se no kura ba positive negative no control positive na nka wo ka ne kura enka wo nka wo nwa no gogyae enti no ma bi ho no ma wafa ade na mafa nipa nso okobodua ade na won ka ne kura eno wo so ati ase na ade bi so ho so ofo se wanka unwa ne ye koku no kasesei anase se bia what hint se meyere ne ayefe ne sei abruwatia emo ye kwa kobusan se onim na okasa ne rende ebeku no na ye mere nso nampa na makokasa ampa mere ne yakoku no dabi mesan ewo kwa bi so te drum be bi ho no ma nsuo mfa masan nsuo na ade nyina nse ayei ukone nsuo yiria na no adura ne se san na call baby okay intro there edrum be a wantwa obabi wa wantwa ntro ba ma bi wa wantwa ntro ompew ba obabi wa wantwa ntro ompew obelusu obekọ baby na aya oya de edrum be a wonu obabi kasa na se ntro bebem na obenya twa akirei na wa kire mu akyense maame ma ntwa ntro enka minyaw eti ntro bebrebe ne asofo bebrebe ne mpanifo bebrebe o ma wale na omo ne omo yire ne mtre ani ye body page emu ema omo so ma ya de no e fa mfitiase no ntro opa ye miefo ntum ntro na ne kunu twa no obo won so a kasa na ma be ma na edai enso de na koma ma no ene aye aso aba enti ntro de edum bi o ha utwa ya ne kwan so ho okay enti se okọ Genesis 26 verses 7 Isaac twantro ema unyaniti edidim abrotia also hini David nso etwantro no yo hini nso twantro sometimes mama nche tiefo nyina biem eto da bia ya na entro we no kwotresem ni mu ana se Christopher Muslimi fo ye nyina ye tre no ayedi animu na na se ye di akire se komsheni ba ye Yesu Kristo ba ye no mbe ye se yenso ye di omachi na kasetia etro ana se lies enye na ohwe Roman woman krampa wase bone na ketua ne wowo entro nso so eye bone ni bia so sometimes e bi wo akotwa ntro a ebetimi ekun te se de ya na mpanyifo ka se ye friends no credit to na to da bia ka no kran so a ubetimi ewu na sometimes of also be ma entro bi wo ho na se wo twa wotimi wo se betimi aboa edom bi ebetimi aboa abusua bi eyi wonu mafiri wo how bi mu a bia wo ka no kore na edi wonu bekọ akotom nti no wo betimi atwantro no dia save sa abusua na na say there is an instance na say situation bi wo betimi atwantro na dia ye dey watimi dia save wonu of also bema ya ba ha say nom bia ye nyina na yete ha say nom a ye adwuma aspana members ni hosta ye Asem Mpe Nipa adwumadie na bia ye wa ha say nom ana obi aka asem omuna samu aka asem bi na bia wo hini bia ba emema nko a miensa na wo dem akokose ni nkwanta bisa ka ho anum na ohine no di sojafo aba ha se no ana se bufaros fo aba ha se no se munyi nipa ne mra na menya ofo so be ma sometimes so be se mi yi omra samu amapa na mi ami nim se gofo we say sometimes se de ene me share pa wa bi video bi soja ni bi so obi akọhye wono me yi bi atade bi uniform bi ama said o sidi fi akonwa buru ni tim se me kwakoyo omna samu ama say ya muni nkuna na asase I will never do that men kan no kora mfa ncho metimi aka cho say enipa na okan ne kora no ede wa pie ko me twantro de all right but me dey save you omna samu a life because omu nim omna samu e bi a radio so kora no me ede wono mu ti asem no mu nim nanim enti some instance no say me twantro a na sa me wetimi di age obi nkwa ofo so be ma men ko ka no kore no
enka se bia ne meka no kora no me kristoni anase me muslimi ni nti meka no kora na enti wo ka no kora na me yaku nipa no wo ka no kora ma obi adwuma abɔ no wo ka no kora me yi obi adi anase bibisa no sa no na ye de fo so be ma emfa so bia enye emre yankase asetre nti no meka kire obi ase eto da bia ye kristofo de na so boni bi ofo so so yetimi kwosra ho boni fache ewrade kura nim se de wo ye ya ade a di nso aso papa na ye de e ba ye wom se ye boni de da so no e de ba asem na si ekire de e ba ye no eto aso ko boni kwan so ana se ye papa de me gidi ye se enye boni pi so be ya ubetwa ntro na de wo de agi obi nkwa na se wo de agi obi de asi kwantempon so na ofo so be ma me de ma no sinima ka se boni bie ni where your partner boy wo nyankopon anim e just said the first partner Ghana ha se no me say boni bi wo is unbailable enya ade abetimi abeli ni pa na wo duro my Ghana mu ha se no mu a o mu obakotwetwa ni peti kurampo ni ebeli wo mu enti ati said the nyankopon asem tie no boni bie no ade bie ni why yesre nyankopon say won fa nche na enya good reason behind the throne you try na minjin this erade be day ebeka say bia wadwa because you try to erade kra be proud of us in a way sada me hu no because ya ji ni pankwa ya ji abusua bi de asiye ya twa ntro ese enye yankasa ye personal interest nti ebi wo pesa bi ku bi nyanti no na wo kwa akotwa ntro wone wo bi wo adwuma mu wo hu se bibi ekoso enye sa na ade ne tie so no na wo dimnika hwi wone management no ebinum ye free nti no no afa phone telephone na ya frɛ anase ya tutuom nika na ya do no office ni akwa akodi konkonsa de akere no ye nye investigation bia ye nye hwehwemu bia ye frɛ nipa ne misane se e de ba asem na ese no ane se ye taking action ne nipa no kofie fine obekofie okofia obekọ akowu onkowu okofie obekọ akoye do obekọ akodidi because e bi kura pa yesi you baby anu akọ baby ofo so be ma eto da bi na se owo baby na se bibi wo ho na esi na se wan kasa wuti ho ayi wa ibone wo ne kum nipa yesi arewo we ne ya ne kum sunsum entra se ma obi mfa wo se kanya nanka baby a wo free by no obi nim how you started your life and obi nim baby nso so obekọ akowie eye nyankopon ko an onim enipa sesra na blabo ne hyeble ya wode ba wiase and sometimes say wo ye obi ko kan tro asem bibi bi one say enye sa na tie ne ye di akire hwi because say me like it me pay you na wo kan ye no sometimes ayi bi wo ho a onya bibi didi wo ho onya owo your friend is saying favorite bi ana say onya niam bi e di free ho adaye nipa ne bepe ma asem nte no let me go to that side say be ye nipa na bia ba say bia ye bia emwa be na metimi aye we ka say bedru ha na say we free a ofo so be me dey case so say ade bia nipa say wo ye bia no say ofi say eye ade betimi aboa wa bla bonko ade a enhwehwe enchen enhwe benkum na enhwe nipa enhwe nifa toaso na ekonyankopon nti no bibia bekọ ye nti entro bi wona wutwa na se betimi agi nipa nkwa betimi di nipa si ya ofo so be ma I see nothing wrong with that me that say okay the nation sanka of Alumba fozo be me brade nchiro nipa bia a wodi enumre na erade nyo mo kase meseti ase na otawo kasa bia otaka ase obetwa nkontompo na be hwidi de kanokore ne gina pinti na busanse aja asakire ne say no pani ko jobu ache se wa court wadi ewu ukojina adaka ma wo se nyewa yase korman 2 weeks bra uko ba biem wa enyame a kobra ode ne saa na watwa 2 years e wa fiase afi na ahwe ya wa wo kum no wo ba be ka jeje se ai me na mekun no jeje se wa da court na ho abufu nti kom 60 years batuko duru na aka se my lord me na mekun no bonsam ne wi ame a eho no wo mbutime dwo kakra emanka sister ni ye 10 years ema akoko wanim entro bia ye frɛ ne ntro me kan se ye ntie ni ye menka se ye kan se enu ntie ni ntro da yedi badensem fata se nke ye sa se ye nyina ye hunu no kore aka anka bibia mam obi nkotwatwa nye obi anaso obi beka se me si ntro tiri ase ansa ma atwatwaje obi because ni ono kan onim so kan no kore ndi se abana se nipa na okan no kore no hwan na kan ya adana ntimi nka se we na kan ye edini aye kan chi onipa ne se entro de e problem kese a ye especially ye mema kura na ye pe nanso etomre bia ye personal interest bi ntina me edi tro no ba ne obo ye ba wiase ne support sa tro na ye di even the verse that you read Abraham Ewurade question no
Kristo ne ya aka woni ntro ho kosi bire bi ansa no ne ne bom za adendi na me na masoma ase firi we na ne wagya busuam kɔ na bibi ba na wo suro ekoyi wo yirama ne kwa bi so kan Bible no kwa akira nya ntro na Abraham twaye because Abraham yire no no ye agaba ntino mo ye abusua ba dete no mo wale saa wade no di se fa bi o saa kan nua no won kan atoro sem bia endovoso kakra ye kan che nipa etie ye ne se ya yemfo so se betima di nokura wa abrabom ni akon yanim eye simple because una aye eye wa etomre bia ne aye friend ntra ye nokura ne se wo yire nim se ontimi mfa na chida na mpacha wakofa wo yire chi na wo yire ate unnim odo a wo ma wunti se okoka se I am a fire obitimi kana no odo obitimi wu eho na ya na emi ye de ntro ne be hyehyɛ nanso nganya saa na sese ye edie nkama ne otifie trimu ma ye ne de se ye won ntro bi wa ye ka edi sevu obi ne awu sevu no ya ono aso ni nokore no wango sevu no ye tie sa asem bia ba ne ye kana nim sa asem aka ye nokora bia na efo mfiri nkran mra ye nokore no a ye gobuza ye ngomia ukonku endi ye manipa hunu nokora ye de nam wi ase na moaye dane da nyina ye twa wo kwa ware a ene ye normal be ma bia no wase ne ye de pentra mam especially o mo ma wale kura de ohun no opewa otimi che oza me ne oba bia wo ba oni ha watu kwan no de wa hye bia abrochi na mo afole mo wo be ye be wi obo so se me yire na ba na abusiafo na ekanjom se ye nsa mom timi huni ameye sa me na atiaka okum wache wa api mu ba ko ndi ayeka dovozo ne ye ka chi onipa bia no se no kura de eye aduro awrade asam se di no kura kosi wuda ndi no kura de ni ba bia ye de trobehye na enzo yani ya bibire mu nipa bi nenam ni ndi no etomire bi a na ne wu firi se wo ka no kura che no no obadwene wu ne wu firi se nka wo se che na ka no kura che no no obekana no aduro ama no nso abeya bodina keke bi abekeka ho nti bonsi ya hunu na ya doje na nke nipa nyaa be prepare yakoma yie nya receive no kura ka no kura ya best wa abrabom na nke yakon akoyanim Yesu Kristo Adam and Eve o twantro ketu abi kire o mse aduaba yi eda mu nyina mu bedie no owo na mubewu se Yesu mo mu se wani be firi ebe ye ose ya bia angoma anko but o kan say you owo no obi su kire mu se nye owo ani tie na beba mo so ndi no o mutimi gidi godu anamo etesa the beginning of enipa adebomu no leader no kura hunu se me first statement na anko ye di nipa ko baabi ndi firi o se nipa na ka jo so ohia ntro bie ma ye ni baabi ade ko hye ebe ye bibi ye ndi Awurade mo aye no ma ya hoden na ye nyina ntro nkitingiti bi adwutwa ne abada bom ye nyae ono anim so wo fie ba wase meteka maduru so amra na bat o men ho ndi obawie na traffic asa achi ne kwam wo so amhade anka ne na ntebra Sompa he na bad ne hade se nwa afi na neto akoda di se ne ofirifie na eba ndi on ntro nkitingiti bi e fa ne se nka hwe wo di se bu bibi bat eton wa akora wani munyam ekura wo e ma woni di pantem gidie eyira Bacho maduru he ya bonzi as accident asi what santase bacho na we there was me na nya accident o nimguase aba di drunk tingiti bi o a udi no kra ye free una ma asundie wum obi antimfa bibia nkanta nkoro so ofuso okay eruti ya be kon homa ne so enti nyesi ye ka se no kra mu obi ani no kra debi no kra de ye ne duru baby a entro bi timi save nipa. I don't think America as a school of thought we see in pray nowadays. People don't defend what is right. They defend who they like and benefit from. Another school of thought, Asem Mpe Nipa. And not to a bill who be control, no, the aqua bibi, amana buona brabum. Obi be control, na empo a save will be a wade. Na papa no a kwika kwakwaso. Na ka kesefo no so omukokwa so ya omuche cha omuche ne sei efi se wa befa nyoma de komali obese de nya load e de aba ebedi bebo so me ne sa yo ntino oba na kofa mpena hasboy ya one ne te no eto ate yebusa no so ndi wonhunu hwe wa kipu awade no enu ntino yentumi enka kire wiase manyina se no kurasam nye no kurasam de ye na emantro no enye piwo abrabom di obetwa ebetumi save life no eno na ka quotation de kire wono 0554931931 0554931931 0548931931 hello hello baby afrefre udi
Jina ye. Ye. O kasa free. And you are so no why you have the ideal. Hello. Next time, oh, yeah, for. Hello. 0554 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Now, kakra minim sen homano dia. Baby afrefre udin. O ka se free. Hello. What is happening? Mizo drink yan ko ne ko pebi no hwe homa no mame ene 5G miza ena sabri omafo dodo no aponto ne abadi to ne ayo no nyina da omode eyo mizo ene 5G miza na 5G miza no omafo kire se mema no ene di ho adanse se honam atimi yedene e wo mpa so nya asem ketoa ne duduom upebi ato no ate so mfa so a manager Daniel e wo 21st clinic hwa overseas ibenya bi ato Bikan supermarket abawazita se wa anomanye post office ubenya bi ato Mama Esther or Outcome Royal Ventures Baptist University yekwa yibige biato sana na Sachi Enterprise was for bincho ne VIP car park no na edi ehwe ni mu yenkoto bi enso ewo ho kwaku company limited epoye mantamu Eastern region KF Kinju Enterprise ekumase so ame ya eni nom hotel no na edi hwe ni mu Mizu 5G Miza abamangwa brusa enim ubenya biato kama ehoma na ba no okay yemfa de hello. Hello. Baby, I'm free with Hello. Yeah. Yentio. Yeah, the going out of passages doing a between problem. I didn't say a also no. They say that on the control or the control at the way and some of what wouldn't know. It's with another up pleasing. Now, how can the president of one of them show if they divide the wolf rana to put in head? Well, don't know what I did, but I thought it was a dancer who became control. I was a man by. Not that the guy then broke was and to one everybody. It's one month and a pretty much. Was so for hello. Hello. Baby, I'm so good. My Joe, so mammy, baby, I'm free with him. You're watching the other controversy. Where Bema? Yet you. Now, the Muslim people of the mind that is now. I saw more cases here in the name which of Lumba Eradi in the name from Sky and also from the Nebao. But what you can see, I saw kind of pressure 22. 22 hours. That's yourself. I didn't go to the plan.
Now, so we are saying we can't and talk about the same body. But we are saying this about the movie. I don't know. No, and the dear baby, some are transferring the dancing actually. It's Abraham, say, Bishop Abraham, or in Chile. I think you will change. That's who a Jama. Oh, there's one come back on my every say and say, this is a contractor for you. If we are from here, when you bring it, I don't know. But if you come by the pass, and someone. What you want to say because a decent say, collect a coming a beautiful in your mouth for our I don't want to pass through the it's not one show we have to say, I send you a category of number. So we are Papa now here, you know, and when do you the leaders? So we have one was the channel being. And yet, I'm supposed to be there to say. I want to get that. So, if you correct, not one else or body has a good year. Eventually, be out, dress the movie quotation, the being put on to the good. I will just see in a whole kind Hello? Hello? Maybe after Friday. Oh, for instance, that's a few ideas back. I did this from Faculty Chat. You too. I won't do a family of this. They had a someone was about and then some more to plan. Now, something more than yeah, and I did your. Yeah, you praise I was saying. The question of what car and who to be other. The question of what car to be able to change. The question of what car to be on mine. It's another question to my guy. But the other said, they are obedient. Go fighting another round of them. That was really obeying Bokunana. What the men are over to me on one day. I catch the some then. Then when the poor woman said, we are going to call my name. Then Momo, what the map of my bad this year. It's trying to make us know the way and the possible to know around them. It will have a steel. Then she made this away as I did there. If I can't why a body be an ass, I could put us over what I say. Why is I do sometimes that won't be a good deal? Hello? Hello? Baby, after Friday. Hello? Hello? You too. Okay, Safri. Welcome. You too. That was a tough major abortion. That was a strong major abortion. They are taught about the major abortion. Well, that was a trophy in a higher abortion. Well, it is a good one. I trying to be the college of some other call. They are going to buy. Hello? Okay. Yee! Okay. Yeah, Coco, and me home and a crime, my stroke. This cookie. A big benefit to be a woman. And the young question of what my dear the last time they say, I'm going over. And yes, you're going to become. And yet, I said, Diana said, yes, you could. Oh. Hello? Hello. Baby, after Friday.
Oh, yeah, for Phoenicia. Yeah, for Phoenicia. Humano D. Shamo. Kevin, what chinchi winning ye? You go computer so you do here. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. What are they? Cinema moved to Obama Tinikura. Also, how are you, senior? I did dank about that I am the Biamana, no motion. Dank about that. We are dank extra. We will know I want to tune in every time. Senior, I'm listening to Mrs. And also our problem there. Senior, what is a dank poke? Okay, so I won't dank poke. Okay, this is running every day. Sir, someone drove back a friend and dank about tonic. When my view, we don't power, and I'm to me. Now I'm to me down so. Me even no no. Oh, Charlie, me table, papa. Sir, see ya. I'm quite okay. Koko ya bi betena me so ma me gye me ho enje me gya me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho see you fifi ti asate tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajeje die nkrato yi atu Brekese ye duabon so a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hianye pa enye prekese nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye precare natural powder cc nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie obenya precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 191514 Precare natural powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankrato emu agi atum Okay, and Homano Edi Ramo Fidi Sudi Rama Yasam no Yasam Kazi. Okay, Yakwaku and Mekanto Quachen and then you may. Any people we are seeing I mean you about a bema. Yasam no and the Mekanto qua and then person make said that counter qua we as ever and any. Any people we are seeing I mean you about a bema. Eti Yemusa say. Me topic and them the bay or Barney Bema. It do be here for panic chantro. Hey, I'm for Pajapajo was that day.
per topic e de ba eduru ba bia wo betwa ntro dia save eduru ba bi so yeso oka nokore na me pese me bu se wiase ma nyina ne se wo ba bema wan ne twa ntro kese pa omna samwa Ofusu bema me da se ana friend twema me ntwe ana se te dan yo edu sa me se na ye so ya adwen ahwe bi be kwa me baby nkomo bi sa na te First when all that some ba adme did say the back when the can be snako obi a kire na dwen T4 a omutie no mo hwe e do bi asese obi a kire na dwen chenye ntokwa wa ode beba no ene na yesum ya obi a wona dwen nti we a ye be kan se obi a kuta na dwen a ode be kan asem sa na mo amutie ne mo hwe kwaku ba bia de be fa no yam sese wana o da be sa de be ana se o de Janet abuwatia ama fo de fa fo no so kwaku ma wakuma ntu nya kokoduro ko ba bia o de ma we de na kokoduro ne sai abuwatia se mafu ene de se wo fun a kwaku nya kokoduro na se de wo panic panic oh na dey we dey no so dey we ya tra we dey panic ni say ya try ayeta fra hwe ase okay ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana obetumi e de wadwen kira fa ho YouTube no so Sompa TV nipa wo biase emienu na ye nyina na huhuro ni awo ye nyina ye huhuro ni awo na so no wan ene duru ba bi o twa ntropa Ovojo emema twa ntrocha ma okay emema twa ntropa ya na dun chire mu na tum over 5 minutes right emema twa ntropa hwe ye wono ma bebre ho a ade a efa se ntro ho asem a je be ma be na oba ntimenye e wo kwan bi so muntie sa asem oye pa chefu ntiniye yanka se oba nchantro yanka se be me nemum ne dodo ene Ghana ha na wiase ye wi yenia yetia ye mema nyina ye nimpefe emema yitwantro pa ekire ya yerenom yenwa ma no especially ya yerenom amemfamfa ho ye de ade bi asi ho ama ayedua kakaka esi wo manmu esi asante manmu si Ghana manmu se mema de ekwan bi so no de epe ene yeye mema de ekwan bi so no yetimi wale miense yetimi ware mienu ewo ho ene de ye tag ma emi omomene tugese oba betwa ntropa afi ni kuachi akoda baabi no ebi wo ho na emomene enoso baye ne mema yetimi twa ntwa na sa kria me ahwefom awo kwa bi so emi abema na meka sa asem emema etwa ntro yedi mawu awo kwa bi so bema na yere nete wa ware foforo baabi na yere kura nim oba baye de na sabu akwaro foforo baabi ni wagya ne kunu ho na wote bema foforo ho atefo ntie ne mo bia ngete me wrong me say ebi wo na noso baye ne mema de doso bema betima ware baye miensa na yira nkasa on network anim se bema ware miensa entida bia wo kasa bi se bema de wuwa tio wuwa ni huma bema bi betima wu ansa na yira on nete no ya kire ma na yire tie ye na se na reho nyina wa ba nanum timi ne kwam na to no timi ne kwa kuto no se na wo ma bi wo ba bi a minim ode asie me kwaje fo so bonwum bi wo so da mani bewu da ya mrehwe na dampan sa nwom no obo ma mema edu me bi ho no mo a se ye kenne ye tia na ye kasa asem ye fa ne kura nya adwuma me me be ma ye twa mantro yetwa mantro entro ya fa
There's a first, San Trontrasem, ye the back, Sabi, a Riana de Adea, so be Ria de Chantro, a Ria de near Busan said ye, Dika, and Tronia the first. Now, or Sabi Predrasa, or Babo, a Bocronwa, na Sabi, Ayawa de Kakaka. First, no man a Sabi Chronobo, a way afan. It was about Korea dia, na Kakaka. It's a Riam, a chama, ye Chantro. Ma bema betima tu kwan ni wagya obese no ababrewa no to no huru dwam na yire nim masa me fesi fato no ma bi hu ade ekunipa na kwa yi baby sakata kaza baby amafo bodami e ma do so che mema ni agina se sebe bema agya obesia eni enwa man bi wo hanomo a omo ka omakosem a wode nani ato oba bema so ni kunu abroche wo so watrase e ma so timi tira wo cheche mema e wo kwa bi so di ni kure e ma ni kunu ya ni mema sebe ya yire ni mu kura wu ye kura na wo yire sebe oda ewu paso no na ho na kura na wasan nya bi etwifam because otiase dada kura wo ye eti mame kasa ase wo sie fesi fat paade a e mati mitsa ho etwe ni kunu edi ni kura ma ni kunu echese ne mema ye ne oba ne tia wo di ni kura onko ba bia na so ye ne ete ho no ebi kura miensa mienu obi o Italy obi o UK obi o US na ne yire nim ye dia twe ho so se ye ne mema ofie ti saade no ye dia kata ma so eti se be ma koye ne se ye che no twantro kwa ne ye che na ewo kwa bi so a amena me bema me na me walo me tisika be walo ene ye de no akenche ma no kwa ba ko pe entro ye twantro papa ofosu me se ma me ka asem chew ye yi Ghana asem kura firi mu a me se ye won kuntanom ye wo ye nuanom ye wo sebe ye nkrofo mu wa burukira sebe mpredua ye nimpefe se na yire tea na yire day night ye kono ho wo bai to o kwa asole o kwa wa mpaibo o bo dimani kunu ni kunu so hurujam onje ai afransa kokose chisre ana wo kwa asore da mu a ema egu nyina most of them na epekunu one eno ya number 1 me tusia na ma kyeremle eno ya number 1 most of them so no omo wasoro so omo di ma omo kunu nom dodo na makata choka asembi amafo tie die yesi Ghana for man nyina sei nanso ye wo ma omo ye ho yesi Ghana mema nyina sei ye wo mema omo ye ho na dima mpaebo ema ye best oba betima kwasre dem na dima ni kunu na ni kruzo seven preduasa wo UK afri wa be she Italy ne wo dwam na ni kruzo ta na yere ta so dem e bompa e di manikuno because of ne manti ya ma cha video so nyanya atwom ne koye ba ko pe okay eti ye kase ntro se ye twantro man mema de a mema ye ntro esoso ofosu Emema etro esoso ekobasa na se oyade a eye 21st clinic and also okro abrewati ya me hu se wa mo mra sam sika se wa ya de wa kan okre ora for yenko 21st clinic sciatica expert omo na sabere yadu omo akache yadu omo asoye na sciatica no eso osisi fa osirebo na akokom na akosi wo na ase entim yade sciatica na yeyi pa yade bibre biada yemfa enko 21st clinic na yentu ase emfa me laboratory ne scan fidi ahudo p 21st clinic ene betu ase no de ama wo abibiduro so ene odi tu yade ase na 15 branches Ghana po agina tum abibiman nyina agina tum abasobodi awogye no enya asem keto akora Kumasi ehwa overseas Alpha Radio Chemu a obehu 21st clinic wo oboase Council Quarters called Junction ye called 21st clinic Accra Domain Market Sunyane Kwanza Techman 21st clinic no sinyemini 0540311311 0540311311 na meka chiro se sabre ya meno kase 21st clinic Europe tour waduru ho sabre ya kase nyina Europe tour no wa fitiase e Europe na orofo sciatica no an ye betu ase de amamo Europe sa sciatica no eno an ye betu ase e de amamo Europe sabre ya meka se omu Europe tour a sabre ye tu Ghana for ni morofo nyina sciatica ase orofo buku appointment wa bram de number no e betu gwa no 024491
915116 0244915116 eno Europe to buku appointment na 21st Kennedy apage bi e dia beto Europe no yatumi atusi atika yade no ase ade amam koko no poma to koko no ama zia no uja nan a emoja firimu eba koko no wani so a woposa nyina no orofo koko na meka kiro udware ohunam ohene koko a na koko no ama sa abre wo kwa na osisi no achia o center boot no achia amama ina agina mu na koko orofo intu koko ase yetu koko ase de adu papa 3 eba center na du papa o de aba dwaso na 3 cool capsules koko master no na meka mfo na media ma entise koko aduro bia aka se ene unum bia wanhwe china untumi nkoba bia just a count share them na wan kasa kura wo dem no wanhwe obayo agu ho ama ngoma betru din dada ne nkopto adu bosa bia emfa enom 3 year bar center edu papa odi aba kwaso na make am for nam dia ma 3 cool capsules cool master na make am for dia ma kolina ke ba dani he ba misi he ba apidan koko abenya bia to 0546107107 0546107107 akwantu semina express group ya fangodano yekosua de wa abruchire yekoya adwuma wa abruchire odofo express group na make am for nam dia ma wo Canada US UK Australia Germany Italy himfa na wokro odofo se opa kwantu atu na mpese ebeye back and forth me kwaji misika Oforisuo Aboagye kwaji misika breme me ko mato mo store ni mu a omo office ni mu odofo express group na make am for na media ma Kumasia asafo asafo run about wa liba run about wa na wo Accra Kaneshi first light wa ubehuno wo Tema Islegon takrade sunyane tamale bibiani na mebabo man fani yipa said ye beya wa kontu sem nyina no omanfo emphasis enkodane onan 0249000448 0249000448 express group number enono Abe Herbal Clinic Dr. Hetty Abe Dr. Sampa Dr. Asagro, the sickle cells doctor, and I make for Namedia Mano, ya dear more than part, and as I mammy we osa, who in heart near ya debia, and Hosicano, Yasem Ketua, Sana Fibro, Nuku, and Yasem Ketua, the names are Yadia Cradia Watenet, Yadia Kabia Fancoda, Abe Herbal Clinic. Now, dear Yabe Fenese, bomb payu, bomb payo domshi krupo Judia Bonza, and San of Tiajumase, and dear Drew Amanayade Forum, or for a ton of swapata panu site, and a Dr. Hetty Abe Herbal Clinic ho ena o tano swapa trapa 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 Chranda Abe Herbal Clinic wo ye adwuma orofo yenko hoi na yenkotu ye yade ase kama abrewatia asem no omuna samoa kan wi enti meka kra bi na meka na ovoso be ma ye ka gender difference wo entromu pa dia de o yetro for pa dia me pa cho untimi ensa me ma ho fa title we say ma me ye boasi ama na say me nua wo ba bia da ovoso be ma ehwehwemu de go to service awodo ya enipa biaye na wan kasa kura no de forget service na fo adi etofom ofo be ma sa wo de wani kire mo sika kura bia ahodo ni mu a wo ma o mu ye mpanyimfo mo ye mema no ya o mo manage ye friend say banks and say financial institutions no ofo be ma kasa bank na gu a ya akohwe nipa enam wonsa so a bank ni gu ye na memma so ememme wo mu no se wo banks be 10 na so ka se mu be 8 agu enam se bia ya miss property your friends and fans and access can e wo mu no ana se adwumako bia di sika ho dwa bia se be ma ne tua no ana se memma board no memma dos wo mu na se bia wo ye na bisi wo mu a de be kwa hwehwe mu no na memma mienu so na nam so amasa ade na si sika kra bia na se financial institution bia emma ne di animu na den say wo beti say bia ye say kronobo bia koho within what am I say obebo krono krampo na osuro because or person ototo niema emma na ye den was sere so for so be ma emma ni guase ya ba
omo ye chief financial officers no CFOs no oh background for papa no for so bema se ba centro emu mienu ya yache ye fa ni nyina so ma mema ye wo black lights ho ne white lights ho ni nyina mema e na di sa hene no e wo ho enti se for so bema ye ka se ya wo de ka no kore when you come to Ghana for instance ye fa ye ni nchemu wa amanyosemu hwe ye parliamentarians ye ma dodo se na wo ho hwe ye ministers e ma sign the wom what they share amanyofo ya cha say ye no mu di djuma e wo ye mpotamo ana se bia amanyokuo na hodo no mu di ntintima wom e ma say na wom e baketa ye hye pro ye kanka dwum de ye nwia wo man na japade e mema na di kan pa kacha mse meboa na say ye ma me ye friends abnada pa na ni di beto dwa say ni sika gu empase what they apart from that of also bema e ni e me koso senate japade hotel say before the day anymore. They say all the background no ana intro no. Na nya intro ne afa so dishonesty ya intro. Yan kan relationship mo nko a. What am I say? Say ya ba ni say ya di intro bi e wo adwuma mu ama na say intro ne bedi e de afa sika ho amesika sam aye basa. Okay. Because me the 10,000 ababa to asenum. Afa sika na was 3 months time nya be say 1,000 bi ka ho na ba betimi awake aka cha me say de ba ye na 2,000 but obesha keka de ma bomo amade o say e ba be ye bia 500 na besi ano pepepe amayafo no hwa wo hwe say de ene mesi kwa tro ya cha say wo mo no o fo so be ma say e ma dodo say de edi ayu wo ba wo fi opese o keka ne mesi ani na ne ma nyina bo anu ye ye de oba chechire o manya intina na nsan ya na friends ye ra JDM na okofa ma mi jin na no na nkofo e bo na baso ne ade because omunim se wo ba bi wo mu a wo ba e wo fi a wo kire nim guase ye bo ase ma se me pa metena wo nyame mpangu no obonsam mfamfira me fa se na ho achi no sikasem ana se bibisa na mama ada se nyina hu nya se me yesika ni ni bi ba se mama obi ahu se bia mi kunu ho akire no si da also what baby am free ban esa me pesa me manage niema wo fie na bibia toto na akwan mu enti sa na dia ma sotuatua adwumaku anu a wonu ye ne yie kwa bi so kro no nya dai eno so odisie no me disie na me ka kire obi ha se sa wo eh there be say ofo so pese o there be odisie no mama ba ko ne fam peki ye de no okay ofo so hotel there be where we odie odisie no oh so de ba ko ka anya sa me ye furu akọ me fam wa wie ne de wa wie wo de bias na ya ye wa wie nka me ka hotel ne mama wan do so de ma hotel se ba subai mu ho ye ntwa ntro wo subai mu a mema twa ntro te obi a eba se relationship o mra samu aka ye ya oh what the mini yire ko ya ema pa wo benye bintem what am I say meti din so for so bema meti mi akwa gina public na maka se bia me ne bema bi kasa se ye wo se me pa na se bibisa edin se me jam ho ama obi se bia onye dai ofa me nya ha na onye dai onwo me what am I say but bema no oba ka cho se eyi for better for worse no akodi ntro e wo nyankopon wanim nyankopon fie otanim no akogina ho make say kwana ne mparafo betu na sa gina so dem ho okay enti mema de atone de we say samba no ntimi nyim film nsem okay enu ti no ba bia do no mema ni guase ya na em say enam so ba no the nation sanka obozo mema radi nshiro ni pa bia entro ba jo mi ja obi amobi aka se mo nche da mese me nsem no pa da me ma kwakra mo bi anyosa entro edu asi ma fie entro awudie ka ho e ma na edie ba ma ni ntro awudie ka ho e ma na di etro a awudie ka ho ame be yi no 1111 no ate ase na ma akura ka ma ntu anu atum ne no vozo be ma ko be ma opamade ho ne ko oba opamade ho ne hwe ne oye trofo be ma opamade ne ko oba opamade ho hwe ne oye trofo uyi wuti ya akoba ben shop ne ko hairdressing salon ne ko hwe wo mu di atro ni we bo ni ti ko ye na ye ka ne ho asem mema wo sa adaje no ye kan tro ma na edwa mema ntro no aye de se ade anka enye bone but osusu sa me yire akoma be se ndi no de edwa tro be ma fa ne yire ji a eye bone oba fa be ma ji eye bone ndi so be twa sa ntro na o ye trofo
Baba manya bone so do oba beka na yere ho ana obefa na yere ji na emom se me yere kuma nya me ye nti na meka agen se me mfa waji disi e pentre di ewu a ema na di sa atro no me pato yensa nko bible mu yenko hwe Samson se ede na na yere ye wo ya da kwa je ne ho pa de trumpet na se sa dofo e be hwe ye wi ase no no o me yetutu ni gunani yenko hwe Joseph so okokodi soja panini fie ye da na okwa afiase na yire penene na da Joseph no kurendi obai twa atroto no se ngobe wurepu me ama Joseph kopia afiase bible mu nkomo na medio mi bia bondene etro ema me patro mi busa obiemo won be ma wakwa akoka kire oba se eba me no wu ye die enya wo ba edie nya die ne oba na timi no wote no akwa akogbo adwaman no wa kire oso o mo adwaman bia edi na adwaman ba be hyew ama watiti zigahwe akra na amana nyini na ne niema bi nsese na prompto sa me kwakwa edie no behwe no ndi sa ba ya wotima mo ahwe oba 20 years no one be ma na nim droja be ma cross wakwa wo nchen ode asie na yere no enchen niru 4 years a obetima ka acha na yere se sabitafra jo me wo ba mo ba bi enchen tra 5 years a obema ne ba okwa wo ne nche obi nkohunu amra ma meka nje ne se yase wukunu wo no obi jije wo ba oba betim de ade we yasiew emfie bebire eti man tro twa de omo akura nim se omo ntro kum nipa ansa na wunu so oba twa otro be ma betim akwa ablojire no akofo oba wo ho enni na he ne yiri be wunu se wakwa akofo oba wo ho amna ka je se mpesa me wale so ba fo oba tu kwan obekwa akonya bi di asehya ne niam nyina awie no asa bede nkra bro ze ontimi nware ubiem embrado do sei ena hunu mema watu kwan a ozo okoye no akonya obi du oja na yirazim ne mbrado do ze no hunu ma omukoja mema ne sim abrawo ha mema ko esa di no kura be fa na yire ne ko ka ho ana obi shop ma no krom ha emo tra no embrado ze no ho oba otu ko obi shop ma ne gunu ogrom ha yey obozi ye ni se ria moa o da bi ko anim ye ni se ya moa da bi ko anim miminim ya pa ko anim aha etinya ya ka nyina se wo mo anim so mo ya atrofo omo ya awudie niema odi ase na ya mema na ya akogina se ofa na yira gina obuzi ase me mfa no no mo de ya ntro mo kan krom a woti ba bia be wura konkwensa wo bia ye ma ba bia be wura konkwensa wo bia ndi ye ka ntro asam dia anka mema kura mewo ye nim busa kroma bia sa yin papa adwuma be pa na akoma atro e be ka joza saloon omo nkanda bia adepamfo ye nkanda bia enye nne kura na bibia ye bibia nka mema kura do ze na pema de ye obi atimi de ne ba ahye obi o ama na hwe no eno nya ndro wahwe akura na dumfie babi maami ye obetena ha mire bia ye tie ya wose ni kunu epe na bo na kura ase otimi ke ze ope na kunu nyina later waza ama se ndro dima be ma so na yere beko ada na ni esi ya betena ba bi se no wo ka se ka me yere si wo okume mema nim za antro ni dwa am they are skillful liars wamu de ani kum won so mo de ade they are skillful liars obetwa won tro so many years na won na kire mema twa ntro na tena ba no de epani onim tro twa pa o twa tra eyema yen kasa be men twantro o kasa wo so an kanje so be twantro ndi ja ye tro na wo kan dabi omno ko kasa na mate me kasa omno mesro o kasa ma nye dia ja sa dia nya da bia na be ka dia omno mesro entro ko mo ni edi na o kasa ma to mu mti anya sa next time me na yubi mia time no na ekọ mia no kan asem kwa committee o agwa ni ameka dia gosi nyina za yaw emma no kura nim so ya atrofo che mema aha garden of Eden kura Yesu ba ye no oba na start ye o se dey skillful liars hono na ye professional ntro de emma ye good o twa hwe wani mu osiriki isiu enso na ye ntro ba me twa ntro a o ne tia 5 minutes ne nkomodiem kura sa akobesi nachi no wache no tie po obi onim ntro twa eye trofo wo wiase we ya bomu a eye ma dina Kristo kura ka se ye nhwe omu ye yemfo omu saa entro twa de busa panyini bia watena wiase ache busa omo ama na omo ho so omo ni nokura mo omo no omo nka nkire oba betimi no watena na wa wo best no oba wonche no sa na ne twempena o weka akora no ne twempena enshoda ba ma ba manya sa de ni bi bati ni sesi a even ni maid wa wo maid mo no ntra sesi a oba bati ni sesi a di ntro de manim twa omo twa do ho jeje ho ma wo ka so hwehwe agira wo be bre ansa no ze ntro no ne tuni
Vozo ni ameken ye ni wati ate ni wati asiate ma pentro pa 0551 0548 yen kon homa no so ye kon homa no so ni pe wo wiase ye mienu pe oba bema na hwan eni twantro pa eno na ya ba bam no ye 21 the nation's uncle say my twantro they are professional liars na che so say diewu mani petimi wu na aberewatia enso ne omna samwa ko gina brane eno om say ni say yen ko yenim hello Hello. Kevin, oh, my mama. Hello. 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 0551 0548 Hello. Yeah, baby, I'm free with you. I'm free of us. Free. Hello. The free of me. Yet you. Hello. Yes, you want to say, Mano, almost I want you. I want this. Before I look at him. A man to know the chair, Mema. Hello? 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 Yeah, Muntie the Americano, not young corner kakra, young woman or high green pa. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. Meton kakra. Hello? Kasa. Okay, a man hello. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. Article. Hello? Baby, I'm free with you. Yet you. Oh. Hello. Your call has been put. Hello. Hello. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free. Hello. Hello. Asem. Hello. Hello. My dear, so baby, I'm free. You too. Free.
ọba tuonti ọkọ ndana ọkọ sẹsẹ náà tẹ ọba bàbá bẹsẹ ọba ọsọ ọba yìí anáṣẹ òkúnlẹ ẹgbẹ ọba aṣẹ ẹjẹ ìtàkùn ẹkọ ìtàkùn ẹkọ tí ọba aṣọ ọmọ ìdílé ìjẹwò nǹkan bá bọ bá ti bẹ̀rẹ̀ ní àwọn ọmọ ìsàn àwọn ìjẹjọ yìí lákàtà ọba emwa Kevin be we ni emwa echina ye homa na ye kama na afa topic no emwa dank ba complex or for ye ko dank wo echina dank ye adwuma dank ye no enya asem ketua na ye befa topic no nyame adomo china ye besafa ye fa topic no homa na mo dank natural health complex or for ye ko pechi number 2 on the City Life Hybrid School no and a bohon na yade bia da wo de ko danke wutu ase enem san yade kura de the whole Ghana or ye perfect enya asem ketua na ye ko pechi number 2 on the City Life Hybrid School no and a bohon pepepe 0244017556 0244017556 danke ba complex ahotofie and a mekanfo na mede amount Dr. Apostle Dr. Amegashi ono eneda Amegashi Heba and Spiritual Center ano or for Amegashi ti men kan kire wo say ono de odu wura sunsumu na wahwedi wo sunsumu ansa na waba honamani ne de he one habadru ebe kan Amegashi ti men kan kire say edru no nyina wo no se opese okọ ba bia ene edru no ni nyina e wo no betu yade na se yade ben ena ode koma Apostle Dr. Amegashi a ontumi entu ase emfa ema kuma se akratema takrade oho na kumase ano one macro old police station no ene di hwani mu 0547044307 0547044307 Dr. Amegashi and Amekanfo na mede amount Christ Inspired Ministry so for ba wadano prophetess Abigail Santoa na prophetess men kan kire wo say ade bia dane sunsumu asem say ya wadesem say ya dwumasem say wo jade usikasem ato apenko yi a prophetess Abigail Santoa say bra counseling no ene ne metrans 101 na won kire no mo akwankyera emu hwam pa na efadie orofo ma me prophetess Abigail Santoa say men kan say kwasi ada som no enso ewo ho obetumi ene o ma be som anopa no nkono donko brim o ma pon na edwa benada enso oya counseling no hono na betumi na be bompu nimpu na otumi no aye counseling no Wednesday so ogie some deliverance na napa no nkono donko brim apon efiada no pan so oya so de anopa no nkono donko brim apon wose men ka che so krupo dwedi ampode ama no kwanto de be makwa etu omo ya no mo fra omo say onyi sika no wose munya kasa no sokoba pa yo nu site ho ena prophetess Abigail Santoa woye na asore no wose Yesu nti mesan ayenkunimdefo sana wose menkankyerɛw obo Heba and Medical Research Center orofo yefa yeyade ni na nkodan obo Heba na omo research no sa word no eyemedekwa obedoso wodo be hemfidiem no aheba bia yade ne wo enye se okọ ya asimiti no wodo ma odro debi obedoso wodo be hemfidiem eno ne research no ohwehweba bia yade ne wo poten ebi kura ba bia uti yo ya no akọ so no odi adro no akọ kana uti ne yade ne nyina no atumi afiri yade biada yemfa enkodan obo Heba and Medical Research Center awontu ase e dia mawo na wode Heba betes abedi abedwa so eno na kwasi buruni no kan odin etu enem san yade asisi yade nyina etu ase preka se pada no ne san e de baye muyawe anim yaduro kase pa enti wodofo yeko preka se pada ni bi ebebo papa ado ato adomanu new site ho na obo Heba and Medical Research Center omwo 0257472506 0257472506 obo Heba and Medical Research Center OCP fertilizer akuafo tise diwe a no mommo hono so every say OCP fertilizer baye no ammo no baye no so doso tumi tina bribla no mtimi enya sika pa Carlos fo wo mikruba santemampon OCP enoa no moto enya asem ketwa aboa wo mo papa akuafo no nyina di adanse yese OCP fertilizer no adedo mo amfudie no ekonkai ammo mo botom nyina ayedu orofo OCP fertilizer no emu nkyeremu bebre wo ho entide mi ka kire wo se
baby afa kwa be kwa agrochemical ye ton sa anyoma no okwa super OCP fertilizer na se odua emo ayuo ani atoko no a obetumi ama OCP fertilizer ebesi tu afuo no anasa oye patra obetumi ama OCP fertilizer ntu kwa Osei Aboagye Sompa TV say mimusam na madwuma me yenie na o ma kire kwan kura obefa so a obegu fertilizer no na enyoma konkai e de amount na makuafo agye atumo OCP fertilizer no omo agye atum papa orofo opɛ wo mo akira kwan a yemfra homa we so 0555 909437 0555 909437 ana 0555 909433 0555 909433 eno eye OCP fertilizer omoma na mede ema hono azigbilibo sonkalu kago kayi togbe ahabai keke orofo ye kotogbe ahabai keke ho eye fijasi akwantempo no so Bomfa Hospital Junction gina ho na ema mebebo no watumi ede akonkodan ba befo akozizi a sunsum nyuma biada sunsumunyuma biada menteme ho ase wa brabom biada eye togbe ahabai keke azigbilibo sonkalu cargo car from Benin and I make for them diama wo makato ose wo afijase wo faka no a osu besi wo Bomfa Hospital Junction ebebo yi papa ananu bi akoda bia no ntumi nante koda bia no ntumi enkasa sunsumu ade ya akoda no togba haba keke ma akoda no sore nante kasa no na nikase enwanwa se sikasem enkoyie wadwuma sem enkoyie abawo yenkotogbe haba keke ho 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 togba habaka kase from senifano ne twa ne ma ne nyina ye WhatsApp chiro ma me di chiro papa di na ye voice note adibie ha obia no ye fa enkodan togbe habaka ke na enwoma enkonkan kama ye besa tiefo se omofa nche sa akwa so ye homa no adi enhamo kakra du ba bia ye mfidie abontin na network nenye nti echina no mesa the topic na sa ba enu nti no pana members obi akwa no akosua mu ade no defend bia na echi akọ no kede yakwa akoyanim sa na adwuma na ye no enyaze ketu akra o de oba no anya trase panipa memo akwa aba ye ja opani bibia aboko de nyame na dom bibia aboko ye fra Osei me akosi from Paul Clement akosi from Paul free na ba ye mi fra atwuma tebuom papa atwuma trebuom okay wa akosam ne senya wo de abeda Sompa Asem Mpe Nipa se utententu yen ni betumi aboa o enyumre de me ba ya enya na hogono so enso me ye ne dai asem na atome eye nipa bi na aye no ho duabroni e na wode me sekan edwa nanka na asem ne say the year 2021 abrantewa me ye ma adwen say metu kwan enti me boaboa me ho kakra menzo eja menim ni mechi obi ani ho sa eye 2017 ena mi wie senior high ti mi wie senior high no na trese me dia pem ho school ni de fisi abusuan mu no me ma me wu na mi sha na mo 14 years oja enkura enum emma mienu ena emema nso miensa otoso sei me na metoso miensa me na emema no nso me ye panyini wum indi ba sa na ne wo se wuni boafo wo se wo ye bibi boa wo ho abrabom efiri so soro krase oboa de oboa no ho tini senti me ye ma dwen se metwe sekan na sekan na metwe no di kuniba da bi me fa nkobokro no nso na de ye den me di beto ngurum okay na makoye afuo enti ebusuan so wa asase pi na ne da bi a me maame edie no me ye ma dwen se me nso me fa ho na ne mado yikrom ho akakaduro eburo enyadoa enkunuma entos ebia ma ebi pen enti nam na se enti sika ba mensem a mense sika no me tususu misusu kratani
me boa no an kakran mpaibo eja na me gusu ye medjuma akokɔ banum nsuo ye bɛkɔ ye nim nti me boa sika na no kakran nti the year 2021 na ano aboa sika na wo me krata anum no ebru 200 million nti me ye susuye bi sɛ ida sɛ meto am suku no so ana sɛ metu kwan ɛna me ko hu pani bi ye friend Joseph Ewa Kennedy me de ne ye me wo fa preko pe sɛ na ni mfie no e wona nim yie pa o tra 70 years ɛna no tu me fo sɛ me ya branch ya me wa hoɔden a metumi aboabo sika no ama na bedru san pempensuo yi eni kwan sɛ me ye ne basa bɛsɛ okay eni kwan sɛ wa bre eni kwan sɛ uye sika no basa yenko ne ne Seba hospital Seba clinic wa soko mampon ye ne omo enko twetwe nkomo emra cc abrante no so wa bre na bre wa bre no na boafo ni ho da bio ne maami firim na wadi mfie dunan boafo ne hwan boafo na ento ye na adwene se obi kura sekan no di nani akire wuram okoye nyame dom so de obedua bia so yeye isusu card en wodi aba no de be na firim aba de be ne ba betie biem ya awrahosemo doctor memo akwa aba ye mo fuso be ma bibia boko de onyankopon adaroma bibia boko ama me ne wan say yade doctor pepepe na me de bia pempi metaka nipa benya wa yade firi se edo to form se ya untumi nko na watumi aba nipa besrew otwea ona ada ho no doctor simesa so yete say obade na daroma bibia boko ewo ho se de wa oni tia se de bia de nyankopon ye wo asoye ho no ya kese ado kwasem nipa onyankopon nam semense so amunyo ma hoto no edoso yie na yedigi se omo maka omo hwe na so mutie no so omutu anamo a sap pepe no so bekwa mo unim se yedwumadie mu no de yakofa aba na isi amana ye no pa no sa remote health care no okay enya asem kitu akra na otwiwe mu na enra 3 course na yenyaye omunyina wa amanone na adansia na omudi no enya asem kitu a na da bia ye kasa asem we se untu anamo ade ye kan no unhu agisa wo watu anamo no wo de yese wo yare no se de sitie bia no wo de anso be fa number no afre if you say so fa number na afre a ene ye be mu hu de wo se wo ye obi se ono wa ya no munura hodo anso still ne ho nto no na ye de nro ba na da no national sanka kan wo se nro nketen fiamfia bi papa ba ko sa no kan wo se na mu se de musika ye minim se bebre mi nro bebre because ne ma me gi nro gallons mu na de bre no ezo hu aduro na aduro ne afia nti o se na aduro de ne beye me hwe aduro ne potency no de ewo mu no eho asem na ya na ye ka no e na ye ansa na ye be mu aduro na wo se nhwehwemu koso if you say da bia se ye proper diagnosis and analysis e wo yade no ho na ehu yade no ba bia si yade ne de waduru the stage na ya na ehu hia power yaresem na ya nkofo pi nim ni sa e wo se ye hu se yade na e baaye no e bia da so ye chronic stage anase akona ni edaso ye stage bia acute stage anase akọ chronic emu ayedin ne ehun nura wo se ye de mawo eno ntina semens se ye nhwehwemu hu hia ye no enti so wo hwe ye free baabi amanone anase baabi a wo bia Ghana ha kra na wo akira wo de anase wo be fa ye number no afre yen na ye di san komo no na me kasai obi wo ha ne tipai ne pa na ne tie pai no wo de akira so nura hodo nyina nanso ne ho nto no sanso na won so de ende ye se wuntimi na denti na otete sa wa bra Seba clinic kumasi asokoro mampon ye wo ho ye say wo de answer free number no na ye mo aba bia wo bia so wo kumasi hakra de no ato adi ye be mo aba na oba ye wo other therapies enye nro no kwa na ye de ma wo da bia ye kasa asem e bia wo bubu anya stroke tumrika na bra Siemens if the Siemens e be your physio ye your physio ni wi a ye be san your reflexology ye miamia onam no nsem ho ba bia nipadua no atechima bia bonsisi a na unya wa hotoba afei ye wia ye wa aromatherapy obi wa ha onte pampan obi wa ha ontimi na obi wa ha onante kakra bi na ote so
wanya malaria wanya typhoid yɛse bra na bɛyɛ aromatherapy ni bi we ɛyɛdura yɛpunu nanso we nya nhaban te sɛ de first ne ɛyɛ no yɛdi nhaban yɛnoa nhaban na yɛde kuntinkura kata ho no da bi we yɛde essential oils ɛne yɛde yɛ bra na semens mu a saa kwan no so afei sona bag no so wɔ hɔ obi ya mra me hyɛm bi ɛyɛ mpa o ɛna yɛde se pato ho nti ba yɛde hyɛm na yɛaka tum wobon sɛ obi a wo nante kakra bi no abrɛ obi a wayɛ kɛse sade adɔre wo no yɛse bra be hyɛm bi na bibia nso mu a afei gym no nso wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma enti saa nneɛma we nyinaa yɛyɛ wɔ hɔ nyɛ sɛ yɛyɛ labs na ne start sɛ yɛde aduro ne ma da bi yɛbɛyɛ wo saa nneɛma we nyinaa nti wobon sɛ aduro no bɛka ho pɛ na ho atɔ na nnuro no nso no ɛyɛ nnua hini nhaban ɛne nnuane a wodi bi wɔ afie ma yɛakeka bom ɛde ayɛ nnuro enti saa wodeɛ no ɛyɛ nnam nsa yɛade ahodoɔ no a sɛmɛnsɛ ba clinic na ɔsɔ woba ebia no anya gonorrhea da bia wobon sɛ nsuo bi firi wo bɛn mu ba efio firi wo bɛn mu ba nsansa bi agugugu rough unhu ade korɔ a ɛyɛ wo ebia na syphilis sɛ woanya hwɛ yie pɛ na ɛde wo kɔ saa nso na obi nya chlamydia saa tibia ya so bɛsa kom obi won so asabi aka na tiri brɛmo no obi so de aso ne sisi ɛnya malaria ne typhoid ne osapɛ ene timi so yesisi ne tiri brɛmo mu yɛse sɛ wonya namu nsayade bia gonorrhea syphilis chlamydia genital wart saa ne ma we nyina betimi ayɛ saa pɛpɛpɛ afei obi wɔ ha ɔkwan ne minim obi so pusa na nipa de be kan sɛ Ghana ha anasa Africa ha yɛsi koko me pa chow koko ya de a yɛ ka ho asɛm yi ne brofum either say your friend hemorrhoids anasa piles me pa chow apart from oto either say your internal inside anasa oto no ano hɔnom na na koko yɛ me pa chow koko ntimi nya wani koko ntimi nya ominim unhunu saa de na infection obi nya gonorrhea otimi nya throat infection tubon so kwan ne minim saa na gonorrhea kro na betimi aka wani yesi wanya gonococcal conjunctivitis saa so na chlamydia kro na so ebetimi aye wani aye beka se ono so anya chlamydia conjunctivitis eno kro na betimi aye ominim a be kwan ominim saa eno ntia hu hia se e wo so ba semens na wo be yan hwehwemu hu se wo de na gonorrhea anase chlamydia se obi nya chlamydia hwe oyoba sabi ni fallopian tube no ho no onya scar tissues scar bi ba ho anase kotwa ba ho enti awo ho be den de ama no e kan fallopian tube no afen so sa oba kro na uterus na wo de na kasa nso no area infected enti awo e de awo unya bi afen so oba bi wa ofa fura bons wa pon wanya miscarriage me pa cho bra na berehwem e bia na chlamydia bi no wanya no e na obi won so asabi ono de ne de ebe akoye a topic enkoda awudie no mu na akoda nchen baabi eno nso di agoro bekun eye chlamydia na de sa ha we nyina ba afei nsu ahodo begugu saa yare we mienu nkro na betuma ma ukoja na ya behu moja wom entinya ulcer any typhoid mu no nko na e ma hu moja anasa hepatitis B nko na ma hu moja unya gonorrhea unya chlamydia no nso betuma ma hu moja sabi odunsom kra be san hu moja enye UTI nkwa na ma yehu saade no enti so hu saa ne ma we bia ba bia o so ba na ba ye hwehwemu Semens Herbal Clinic if you say enya hu nkwa de enro de ebi waso ye obebira ye betimi ama obi a ebe boa ama wo so watimi nya ahoto na me kasai ebi ana obi da ho de stroke wabubu egu ho wo ne hwe anya ye Semens say mo de mo mfa ne mra ye be boa ye yetimi ji onipa to obe 10 days na ya ma wo nuane ni asam wa ye exercise ahodo ni ye ma wunuro entubon se 10 days ne nso na nipa ne nkono na ne ho ato no ebi si ho last week saa maami bi oni ni kunu ba ni kunu ne de na enye stroke nso ontimi nante papa no mu ako na oba ya ye hwe no obeda ho be 6 hours ye hwe ni wie ye fe de omo kono omo yi abasa na omo mai bye chese we anya se wo kwa bawu niema na papa ne fam pains na wote enso ni nyina mu Nyankopɔn nam Semens so de answer fire number no na de freyen
0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 and I say 0530 0530 123 123 996 996 0530 0530 123 123 996 996 now also ya kan bema bi wo hono ma sabi ne bema ntimi nya adwuma enu nti wo pon adwuma pa so obekofie na ya den akoya asem anya da meto a oba ko gina ba bi ahwe boss na so okotenensa dwase ontimi nkofie efrise ne bema nya adwuma sa bema kro ya woni oba bi hia mu asesi a na oda ya na owo ne nan me pacho ye bema na wote sa me pacho ye se free numbers no na ye muwa because ya catch us a remote healthcare into the baby wo bia ye betimi di nro asende o hwehwemu koso a no anse ye di nro ne sende o na bibia ye kama me kasa ye baby eti baby sre say mema no de omo hunya den kra sisia na omo kofom enam ne ma omo ye nti o baby so a sabi na se awo rese o ba sa no so sexual weakness pedro no cement si ye boaw na so ye yi sa o hawo na firi ama afenso na oba kro na atenka a de atenka oni bi na ye waduro bi wo ha sa ye duro na da bia wo boni din no gangan hai eduro no enhwehwemu e course no ye wo enhaban hodo bi wo mu a ye kofa enhaban ni free foreign country bi na de bai unse malifo omo onuro pa oh yeah yes ye nuro na bi firi ho ne hini bi firi ho no na eba a ye de aka ye nuro no na de tene se ebeboa ma pains a yeti wo yesisim yenya wo yesisim no ekwan a pains ne fa so ba no esi ano kwan ma wo sa enukro na bi ena ehwe se ebeboa se wo yo bema o de ebe den wo nya atenka o testosterone level no etisen ekofom e wo se sa dro wo etimi boa na sa testosterone ekosoro sa so no ma no progesterone ne ade nyina nso no edukro na ebo anti na atenka no etimi ya adwuma no unse so benya atenka ohia dopamine sa dopamine no won haban hodo bebra ye de aye sa duro ya etimi boa enti dia ne se obefa ye numbers no wa frɛ okay me hia duro ne bi afa ko jaw nan unse bia moja de kire tata na moja na ekɔ se Sompa ha me pato hu ne sa dia ye se frɛ ye number no na ye moa o ne ma o sa duro ne bi na bibia anye kama. Your number is 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 after 0530 0530 123 123 996 996 0530 0530 123 123 996 996 and now so bet my friend 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 first obema won to aso no nyankopon nya adwuma no okay yeah doctor ye beda se ye ne Asem Mpe clinic na etwetwe common order for medical kan kire ade bia ye yade ono de habadro cement habadro power man terms was na di kanfo ade Asem Mpe clinic ko duru abani be hu no enya asem keto wo video papa kamenya ye se uyi konfo no chifiri wa wo video e kan video pa Asem Mpe clinic eno no omo ba ye nche asokoma pon na omudi omudwuma kekede de kwa akoyanim Ghana asem de anodin abrante no wose ni maami wu ntem nti wode nani chiri wuram so kwa akodo ni sike onya na wode yedan yenkone koti no pani yentie o enam se menya sika na papa ne ka se o mama ntana ha na menya ni basabasa se de be ya aye papa ofutufo no wose ye frɛ ne sɛ ofa Kennedy isi ya wo we isi o adoato adumanu noke yentie o enti otumi fo se ene obeboa me ama metu kwan onim nipa bi a wo ye no kwafo a nyamesum wonimu onye ne nneoma basa enti se mepese mekode ya enam se o wofa se wo na eja wo ye panyini abrabo no wabo bia akonanim enti ene ye boa me na eja ogitum se fan ene obekọ ene okọ agent bi ho ewo ebu akwa
agent your friend say Dr. Emmanuel Boachin team. Na adwuma din de say Nerves Ventures. Yeah. Omo da so ye adwuma. Omo da so ye adwuma. E wo Kumase ya. Ya. Omo tu ni pa tukwai. Na na no want me afọ anko. Me de minimo papa. Yenti o. Eja okuhu no. Okoye no. Amane ode bebo me ne say fine wakohu pani no. Na wo se obetumi. Na me kopa adwuma na aye de a that time no. Baby obetumi mamako baako eye Dubai. Mienu eye Singapore. Na miensa eye Turkey. Enti minhwem na minyi de mepe. Dubai no eye 80 million. Ena Turkey ne Singapore no ze 180 million. Enti minhwem na menhwe de mahoden. Na ne sese na okoto sen dada kon. Ka tabulku. Yee. Enti mesu kabia nim jata o. Na ya na abreho. Na ise baby adon di akokọ bon breku bon ohwem ayi di openo no. Nokore. Yenti we. Enti mesu mihwem ela mi Singapore. Ena me wofa ka se na obetimi ho ka no. Ena me se o wofa Ewurade adom metumi. Di hia ne se ebeye yie. Maboa me ho. Ena me wofa je pen se oh fine. Eni obetumi dia agent ne se ansa na obehya ase no. Ohia deposit. No obeji 60 million. Ema me de maame wofa kotua na somdwem receipt enie. Ena me wofa di receipt no ebre me. Ena me gete wam se you wofa. Ene fa wani di akiri o ema me na won se ma bre me ni boafo. Me maame wi na mi sha me papa nso. Oyi betwani. Enkra ne doso. Boa me na minya baabi nsi. Na me pushi nketwa no. Se be ya musu benya baabi agina e wa brapom. Enti wofa foni di akiri. Trimpo kama pa o. Ena me wofa. Also oh fine. Oh messy. Me boa o. Me di mani be di akiri. Enti di akiri nkakran 2 weeks time. Agent ne say fine. Wakeka ne emesi animu kekra. That time no to sense no ka zo be kwan. Me kwa Singapore. 2 years since Singapore na me de me se me pe. Me ko ho. Ena me ya semo eji tumu se eye se me ko ho a ebeboa am se you mate ene ofa ye no ho adwuma mame ti me kura de agent no na minim ne da na mi hu no kura da bibia ni anam de simi ofa no so adanse enti ona ye panyini if it says that time na me go be 22 na mi fie ne nko na nim sa ti bibia papa no ene dimu ejinemu emame enti okoye no fine nti 2 weeks time no eno say yenkoye medicals yekoye medicals bibia results na ba na teze menya yaafo mitima ya adwuma eni eden so ne ahohale so ema agent no so egitum sampa results na ba na ye clear enti saade a memfa balance aka no emeso so that time edin ka etua 60 million no ewie enti aka 120 million me de be kwa akososo e ma me ofa be ka kire me na me gitum so you offer ene em de nkaye no be ma wa akọ me de nkaye no e kuma me ofa ma wo de ko okotua e ho receipt e ba akọ nso enie e ma me ofa no e de receipt ne bre me bibie ofa no pese ohunu se ampa odi no kore e ma me nti ni se enti no konye bibia wo de ho feedback e bre me e ma me gitum se enokore papa no nani di atiri yi pa enti yade no koma no agent ne se eno na aka enti odi bi betwa flight ticket no plane ticket no ama mako that time them say 2021 March nim enti waka say meko first week of April enti memo aboa me ho me de ani die wo makomam kototo me nioma die ni kwan se metokora metotoka ho ani die nti boaboa m ho bibia wie boka kwose sika sidi no change ko dollars bibia change be saying as at that time me change 5000 sika me ndi em say minya $800 agent no kra ka say nka minya 500 kra enough bet nyame nchaade minya 800 which means na maboa me ho yi pa afi
first week in aso papa agent time na so metu dabe was say o fright no ya cancel no hey twen kakra in 2 weeks time besan ye reschedule ama wako I'm say oh, okay 2 weeks there enche everybody see 2 weeks no so duru ya was a santo boss obeko ending of April na just say na ada na start na yi abe mu no 2021 no Singapore na wo ye no 2021 no afi ending no so so ya asem obeka ne say ho border no ya tum covid border Singapore border no ya tum covid-19 ninti 2021 na say in free ho sa into see a cruise ho border na am say like how adentina wo ya aware say Singapore you ya aware say covid no wo ho na wo si ubetumi di metu kwan enti ho no ma ntwe ama no kora ona say de menton bo ase enya dan ya ombebie se ni nyina kanfu ano wantumi amfa wanko Singapore no wantumi amfa ma anko ho wantumi amfa eno so besa do akọ hin biem Singapore no omu cross border no almost 6 months enti metwen na chese ke kako 2022 mu nti omu bie tu mu no am say ne on fa men ko wo say flight ticket no another plane ticket no ne bo ayeden nti wontumi nto saade ya o mama ko ba bi foforo eye UK we free Singapore no o de ahwe UK no nso a ho sika no 400 million and am say bo na me de be dem matumi 400 million no na just say UK no just what is can be so ya ko computer so dwediem na sisi ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochio Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml core owo no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sachet core na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside.
Brukutu ginger, bermensio. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafa afro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye Nananum akuafo yi afuye na saduru hobie mu o enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana esan se afra se fertilizer woto ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti se soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo babia ye ton ya yonyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina ho Ghana ene Africa biayo okay ya konko yanim abrantie no osi a friend say Dr. Emmanuel Bachintin o doctor o hefa so kono wo sua de akoduru nti wa fata saa bodin no hwan na de man no school a wokɔ ni eno ye Nerves Ventures Educational and Travel Consult musene obi wa hia Accra obi wa Accra la obi okumase ena obi okumase abu akwa se wa asem na kosi sei o ka so de mi ko UK no wa try first one or try ye no anye yi ena o san so o be try second one so I san try usika say na wo no 210 million ontimi fa anko ontimi travel and tour for no bibiri travel and tour ba ku bi ne wa asem ye friend o mo say ye from mo say the ark oni a mo lawyer focus ya ye no mo ka say lawyer na ka say sa travel and tour no oji amanfo sika no asesa tour wasesa din no be 5 times mi odin ni nyina o wasinya mi adon o china lawyer na se china o de friend say Fana decision. Abrantie nana hwan no Nerves Ventures ne Travel and hwan consult no oni ne din komo kosi sai ofoso say mene Mr. Boachi edi nkomo na ne nkomo a obo nyina ne say abrantie baaye no efiri be na otwe ye frɛ no wantimi amfa call no eti ene anope so ye bona yenso yensa so antimi asanka no ti anumre ye na me frɛ no na me friend nchire mu a oka ni nyina ne se abrantie obaye no ne be ye hyehyeye no no nko eba no nyo no kwa na baye wo ne wo fa ene baye na bre ombedu ye no hyehyeye o mo hyehyeye ne se obeboa na mne tukwan no na konto na ntimi anko 2019 na covid baye no ono ye na adwen se obesa na ko UK etu UK ni mu na omo ye omo ye hyehyeye se omo beko no ema abrantie ye na adwen se hono so ntimi anko ye eti wono no ye na adwen sending ko bagini sika na abrantie ye se dabi o ka so odi mbetu kwan ti so so odi mbetu kwan na sa amaso de a na ye fa sika mame na no na Mr. Boachi ne kire mu kan se ebra abrantie ne ba ye no o ye nkratasem nkrata o ye no ye nkomra ye mfa ye nyese ni na no wodi sika na ye na se ne 210 ya hye on coming to me enti na 210 is the same to me call London cry enti o de meba de abrantie o kan ni na no se wo se abrantie no se wo se ontumi ntu kwan ni biema na se nhye on ne hye no sa kontu no ntumi ntu aso biemu de a enka be ya nko no omra office na nko ne ntena se ne nkrata na se baabi o ka se UK ne se sensen na ono de kan ho no ontitim film to ontitim film se de balance jai come no team fan come na samo jai team fan come amono yiti yenchi atifu Oforisuo amche asemwe ne bresama matese producers ne say na me de obekoko to me obekoko nam on producers na kan to de jana semkra ne hwade Oforisuo mama yemfa enoma bi serious kakra wa Ghana
enoma wo ye program yi so eya gihini ofre producer so ofre na ka chance won fie ntu ani on kana asem yentie eye tietietia wo ofre wa mientie no ka chance mama ne kwa na kaza ya manfo de kro no bubu amanfo Ghana na travel to na wan na mo nipa adwene Ghana avoso ye ne yenko obi afie enkopa ne chose for wasembre emum ewia de tudwa se wa bibi hawo no fabra na wo ban so ase na ti bia yedi hodwuma nyo no nko an obi a ode obi akwa abrucha na oka so ode obi kwa abruchire obu wa ye friend pe obo no de meka no aba no ne ya betranse ye nte ana ye nya ye office ye no obi nta obi o ye nya office akoda bi ba ye obeka se travel and tour for obi so mo de ne tukwan na imumo no ne mind no ekwan o mo de ne fa so ne ntino opese ye di mo adanse ye office ne ma kwan emma kura ne betra ho ene wo connection me betra ho di tashuo kan nsa e kan sika wewe de ko last minute ye na ekonya ho trouble ye no obi ntan bi ye nse obi adwuma emu ye hwene no ma bi koso na wo twa obi mene ene mo no so a ye nso ye mpene sa ofoso de na beba se obi se o ye travel and tour na se obo hu dawuru ne obi aba se fameko ne watim di nako enka wo da so ye advert bi sadi pa na de ne koye no wonu anaka beton wo na de tie nie eduru me bi hon ma travel and tour for asem maka me so onya connection bi a ebi na Germany otim fa nipa 10 anasa abeton so otim fa nipa 5 wode wo mokọ sa connection no asai ebi ni wo biem nti wo na akobu sana no akajo so me pese me ko Germany so metimi de wakọ ba adena sen ba wa hu sika no ko obeje ofoso de wom se sika e de kwa bruche na meka sa asem wi mu amu tu kwan ene mu a sebe mprafe na mudi mu sika ekọ munya very careful mu nso so asebe mo yi mu hwasi wo se mo betimi de obi akwa bruchire eno nso so we na se wuntimi ana wuni capital wudi ya sa adwuma na jai me se Ghana fo mpanifo betimase a kedu mebi obi se oye travel and tour kono ye hwe ni sika ekuta na obetimi de obi akwa bruchire e de na papers no wo wi a na nkama ye papers se wonso meji visa no no amfama ankwa wonso sei eno nka be ye kama but ene obi se okobi travel and tour ni sika ekuta no ko ni 1 billion da ho wa sika no woje wode ko wobeka chose process fee no ebi obetua bia 100 million ene ye de ye wono ma wo mu a no asa beka chose me konkra no ye sise yo ti sama 50 million wode sa oboa sese hwe akoda ne nsema o kana ahomete na me obi ka se ye ka sas na obi se wonte ase na mo bo medin a ye mo obi mfa bibi mekrenche program o se wo de court mekrenche dabi ya ba ofie eti da pesa me kan nyina ne se wo mo ye travel and tour no enye ne obi a se bo ya ne ho asem ma anye no ba ye tufu se ne se wunua bi ye travel and tour wo kunu bi ana wo faasi bi ya me so chene trase busa ne se akwasi ade na wo ye no me pa twa wo sika detire ya asem ba ana obetim de nipa na kọ ofosu sim asem we wo kọ ka sesi apa abrante ne nsem a wo kan obi asem mpe ne maame ewu no no ase wo de sika hye ne nsem akodo ntosifo nyado amakonkruma na waboabo ne sika na de dakope ye ka wo se won tiase wo do bi kokọ ade we enya Ghana ha na besi a ene sen me ade a obi ba metima ka minim se bia kokosachimu ni din komo wo de abrante esi play mu ena abrante ko duru ho ne ebo ne ba ende na nka no ba wa fa na nsi play mu obi fa obi kura nkonkran obi passport ko da so no so se maje visa obi woni passport won ho na so connection ma bi se ho bla maje kwa yes na adwuma ni din the NEPS Ventures Educational and Travel Consult bi o La Paz Accra Kumasi ya edin de wa obekọ so o manade wa kwa abruchi bia na se bo adwene edin de omo wodi set say sorry obi ha nipa 20 ti asori na obi edin ya different obenya din de atoso receipt na gu so na branti wo tu kwa de kan say ade obetimi aka kire say branti bi e woni no ana so obeka kire say branti wonyi ni sika eno de wakasa ya oni ewu bika ba sa branti aba betra ha ne se ye kasa asem ne so no nti se constitution na wo Ghana se bibi obi wa asem kire ne so a o ba bi obetimi de akono enti radio ni kwa so obi di na se na wo wi a no akoto na nakufo do na jo mama e friend say graphic akokenkan na wudi atam na wo de ba de house do be court
Ofosu we do time minim de ekoso Ghana ye buy travel and tour me do obi be kwa broche me for obi adwuma protocol enu nsam saa wo betie sika nya sika ketwa 200 million 100 million 150 be 400 million 600 be 1 billion no obi age hwa ba ku ye ba ya omo se chese nipa ba se 10 like 20 asesen ye wo ko 100 million 1 billion say anye ye dia ene ye ti obi a sika nipa 20 asesen mo se sa ko ene say ye ti obi a muti atefo nteni yo mo de mo fa no to ne be ko so ye ti obi a sika say 100 million 100 me boa e wo mo de no ka Canada ene lawyers ne kura kushi na se wo check say you ne se obi a nipa ne 10 kura na we ti obi a 100 million dia to wa hwe look at this wanya udwotiri wa ma nipa no ma che ofosu no ma bi okoso na emom se wo tie ne a omra ne nsam na wo keka de meminti bi me ne ente but asam na wo ne entakre abrante na tie so ofi se wonim ne dia o meka nche so onye ne sika so o meka na omunya sa no ma ne se we ya me kama sama me de oba court fire court we onye ne sika abrante akodi fie se wo mra meka bibi ana ne afefi ko ne fie ade asam no okay producer say akwa no di atem also a doctor hwan and to your doctor by book no abunya sakoro no 20 was the date ni say 2021 also what they say Dr. Emmanuel Aboagye Emmanuel ne kura ye metai Yankopon din nyansa koro no no obo na busuafo otia omo from modition ayi ne na busuafo otia omo from de hye no entu na fuofo so onim o se efu me nyare fu de me believe na nano tradition ba sama makan okay the nation sanka Obozo radi Yankopon hye onipa bia wotie na onye obi akese Obozo da bia na meka se ifia be manim no na se be oba woni be ma no na ya buni ya chia na so oba bi wo be ma obu na ontimi nyi achia because o mu abu nse metwo man bi betumi de kafiri be bi na wa be hye wo mfima ma ne ma akotote e de ama oba akoro ya me kan nyina ne se me da bia me ka se me din ya kinsiri kwaku buachi o kwaku no mana na ye bonzam ade am kra chire se wo ya ade ofiri senye na be ka court police station me mpe kura wo e baza se de obese otin komo ni bia won tene se biem ofozo connection nipentie ni ye ka bibi ye connection etimi feli etimi su ye connection ye genuine ade so obi se me ye connection amawa enye genuine ade bibia betimi asi kwan enti ya na enye news se obi so de wutu kwan afi entima anya adwuma menye no na ya mehwe ne omo ye travel and tour ni nya asem go once o kan say ye connection na ye two things whether you survive or you lose a connection and this will be ahead of the passport so o na buru chide ko na America fa normal process no na say woni yema nyina go tura ya na ne failure ano wo achide say ye dia tum so be failure na enough form but connection there e bit messy time bia but problem am we travel and tour of one ho say waji nipa na 210 e bia no ni passport oye genuine thing na oba odimi nkanjo so no awaje ne passport na car board passport no wo fa woka odimi ka we njire wo obi tukwan e bia oni bank statement this a wo mu obi na aya ama no a sa aka no odimi ka se be fa because the be by there na nye problem unim sa de na ntima ngo turu chama me ye passport ma na afa so me ye bank statement na ye serious ade wonni kura ntimi tukwan ti abrante tie bobo we so che no ntimi nka se no de me ma ntim film ba wunya wie no a wanko baby abi munim sa de na ngoduru wanko baby a tifiri mu fa ne de wo ma no na save udi na timi to aso wo foforo ya waye connection esi na nse unim sa wi into sa businesses we ndi enim esi ubetima ye baby na kwan da odu obi ko wie ya na fe sa kwan na si ebi kura so na ensi ya na agi obi si kan de esi amane hu za esi scan da ho ma me beje kwoto ekwan mu bi afa bra mebo amane na onu ji udi on kan tro se enwo ho ene na ewo ho unya waye wa nya wo batam bia udi ni sika ama no ba se nya ko ba se ne waye abrandie die o kan wa wo mfani sika mre no obi asom so asem de ne be kwoto a sebe tafrache wo tide odwene wo ye badwemba edibu achi na danso ya mekra ya pa igwabo achefo minimum menhunu sa asuwe endi kwa so wo ye sa adwuma na wo ye emye nse wudi ansa ebi na afoforo wo mu gidie
ebi anu agye ngofo bebre sika aguo e kire obeti we nko ade wo TV no no so ama ne vim no de abeka ho na ebegu anim ase edi ka so bu we firi mu a afi de bi wo kro ma pressure sa won to bo de ahyehye ono nso de sa na ye business na wo trase ama we ba akofo na baba beton na afoforo bi a omu ntimi kura nka so omu ye kom na omu nyina de abegu so afi wo firi se wo sika firi so abobra na de anim guase abra opoto na sebe unu yakuma no enu nko bi agi sika so de tukan wo kasa ya ti ba bia wuti bia nka be ye wo de na de anya wo de na obi de wo de ye no ewi aye proud over ye ya nya maami ya bu am ho nya na obusa nsem hunu za na maami ya bu am ho a ye kasa nyina maami ya bu na hezo aya azu oni mo bi ndisa na obeso wo kire na ye nkomo ye die maami ya bu o ye nyina nkomo zo wonya isa ajimi no membe kura di won face kan na brand wonya ngwaja sem no odie no na ensi ba bia wonya ajimi na de bebe bi nsem mu na be ka kire ye wade bi wesi ye ajimi na ya medi adom nti ase no so manim guase ngo sika wo wato anim guase ne mfiri uso na asumdie mra even brand ye kan ba bi ofiri kura mo wonya omobo gwaduma no wa ya ache mete ye se kakra wo ho na yi wono ni muzuo ni firi mu de o fanzo ye busuo ni wonko 6,000 goes according to the starting process wa boka 6,000 into the 6,000 mate but you better say aka 150 anya calculation bia man ntimi nyero ntimi calculation am yen some you are far 20 minutes say basa ne passport on na ye man ntimi ganja nsem on na your passport man on na ye na dia o hwe ni aya sa na mi cheche magozi odi an ye wa ya ntimi nya ho hwe no de go ba na wudi de wa ya ne receipt o twiro so what the bank statement go obeje ndi ano de ye nyai kan wo ye connection bank statement ye greatest idea ene no kra ne board obi gi 4,500 no ya kwa ku de to aso no nya hwe ko di edi nkomo na ko si se na so wa ye ode beba say pipa wanya ntu kwa na da ho wo de kire nko a na edi adanse nya ade bi a obi be wo di ase wo de kire a se o ba ye bi a na ya me ye ni di hye so me ye na ha na man tie connection dimbo ka se obi ani waginye na ntimfo ano me ka bra bi ban kra ni di hye so me ka se o ye ma ye edi a chana djuma na kwan na de aka chense obetuma ye na sumdiem dan se ode be gimisem ne me god ben che odi to ka be fam firi ha me udi gimisem se na mdu ata from god bra me ma wo che mu di to ka be sia am de matena so na de me koni agodi asem no because ne awo ye judge bi obetuna konyam nim se wo ye gimifo ye wo ye businessman bi anya ne awo ye no ye yi anim guase bi firi wo ne ya to abrabo so no agidi pa be 9 be sika guguo obi kura tua me no ka se 1.3 billion obi atua ye bi kura wada na apese onya connection no na ultimate wo de ye because hu se ne abenya mu odu ndunya mfama bi ono de otewase o ma ba ku fu abetrega o mu nyina no we so ne me de na che me so me beje bi kura sika so de akọ hye ba bi na fe de amane abeto so wonya sa ko no ye funa wo didi atem didi hu no still am benya akọje na ka chense mu wonsi go ato no osi on go benya atem didi odi nzezi arecord ato eno na ginjam me no asema ba ye kan ye ngan wie ndu ba bia ye nyina kura nya nkasa wa kofre dia na fu no ni twi din de say fu no kan ye ka so ye fu a si ya jimi fu ni egugu na sa no peso che na jimi ni so kasa ba aboa jimi ni kasa ba sa me jimi ni nyanza first bra na ja jimi no first fa bra ye beje because hu se fu no yuzu ye first bra udem kokko to so me jimi fu so do nkasa yie kanachi se ba bi o ka so odu ko nyina wantumi enti o ka so odu be ko Dubai o ka so odu be ko Dubai enti ase ko da men keka nguma sum o ka so odu be ko Dubai enam se Dubai ne de men ti ase on ka so pe ho da bi me twa fasiwa ya ko Lawson beverages o ka bi kire ewiase man nyina ha na Lawson so the Lawson heba Mr. Aboagye so Lawson like Mr. Aboagye so or the Durema capsules about the Durema betters Aboagye so na Durema betters no na Ghana fo agya tumpa Durema betters no amanfo twetwa bi bubobi aponto ne abadin to ne yujo no nyina da Durema betters e mema na so onum Durema no a empaso nkomo eyo mo de na cholesterol no nyina nane no na moja no nyina timi ade afurusane ewo drinim kama Lawson ese men kan chosa orofo ba bi atonsa tunsa nyina no okwa obenya Durema betters ne bi ato enya asem ketwa amanfo atu aguso enya asem ketwa omuguso a omoto na se uhwe gu glass im na de cubes no blog no gu na chele kakra ekonko na nim papa orofo ye pe bi akoye paabo ni aton atu nzande a
ate so mfa so a 0242 133 577 0242 133 577 duwe ma better stress men kan chosa burukutu ya bema nsuo enso ye burukutu na burukutu no akakaduro ne wo mu no onnom asan minim na ekoyo na akogu yam sɛde akakaduro etimi eboa nipa no ehunam dua mu no enya asɛm ketewa no bi ene ode agu nsane mu a eboa amanfo a omo no burukutu no sɛ wonum atumi tibidi no hangover ene obɛhyehyɛ kama orofo Food and Drug Authority agye atum ne sayunti no amanfo ho kwan sɛ burukutu no ɔtɔn ɛwɔ man Ghana ma ɔba pinfo no bi undi fie ndu nwɔtwe a ɛmfo asɛm kɔ burukutu so kora 0244620294 0244620294 burukutu ɛyɛ bɛma nsuo ɔdɔfo yɛnkɔ pɛ bi antwitwa yɛnkɔ pɛ bi anom yɛnkɔ pɛ bi amfansi table no so nyɛmpa aduade bi ntibidi efisɛ bia no sɛ wonom a wotumi didi paa ɔrɔfo nyɛ bia ne bia na bia de ɛnoa no klɔbo ɛnoa ɛne klɔbo na saa klɔb bia no ɛbaeɛ no 1934 wo man Ghana amanfo agye di papa amanfo ebobobo he nwumire meka obi esre bone se ozofo so Aboagye bi na esimani me so mini ene wo nti club ye na medi ho adanse no amanfo dodo no akọ ayi wo mkromu a omtimi bobo bi twitwa bi kama pa nya asem keto ayi club bi asem enkomo na meni wudi no na oba pemfo ntimi ennom bi saa na nimfie dungotwe a ntimi ennom club ye ne bi bia enoa any club abrewatia ofoso bema medasina machia yetiefo nyina biem na ofoso bema travel and tours ohwe next awaye adwuma na che ofoso bema mekransa na miruan central adwuma na che enso na next ye adwuma and there so many branches na ofoso bema yada ya me yasa se asemba na se bia wo frɛ nipa na wo pemu nkyeremu a na or the court ehunehuna. That is what I hate, because court won any panic war, and the first one lawyer didn't chase obi so ni lawyer. My young clarify near ma wa ha say no. Of also be my yasa che do pedi moja dodo edin so fremo de mano. And as a wo pamo busuefo so a ye de tokokko ne kosua e na dey e de mane no ana say ye de piano mane ko. Na de player kra sa planechi. Abrantia sa wo hwe ne story a wo narrative of Oso Bema e yare wo se me maame awu me papa ye betwani enti se watiti ni mowram no wanya boafo bi pia ne kakra no ode ade na you know say covid time ye ntu kwan e ya ade a wo akasa wonim se wontumi e fa nipa ne ntu kwan wo gi sika ye den wo gi sika ne sa ye den wonim se obenya we bi di na ye den ewramu a ene fa ni wramu ai first I can't work as all quite a hefa. And ayi o hefa ne he. And he. O ka se kan to see me. Singapore crowd na enu no mo je visa. Visa free. And why you je visa na ye de ko. Fine. Was it last first time about Ablante but catch me say wako yire pa me apam no ntia so yempa mo no free. I say we don't do that here. The first so be ko ba bia me apam no no. Enu nche se oba ase no mo ayempa mo no. And you told me say recording ni wa ase wo akra wo ba wo be frame ne maba anaso be frame ni aba be hwe enkrata na no do kesi yakra ne say abranches wo be balance na only 4,000 pen wo be balance no 210 no oka kira me say eye 4,000 pe obubu nkontane no otete bi firi mu keka na mabo mu a eye 4,000 40 million pe en wo de be ma abranche and I agree say be ye de wo ba be dru kumase a wo so be frame that was the agreement. Sao ba sawa ama enya me madwuma senka wasem na me for producers na wasa ye fro but asem ne ba ase no ene ma me ye boa me woni I know him very well and asem ma ne pese ye solving amicably now you won say bia wo skenti no e bia do sika sama na say what do men ma sem ba be tieti ani mo ase no we will not allow it here en court wo de nipa de wo ho me ba che obi anya boa wo ha se no obi anya kwasea wo ha se no sawa ya be metuadua emema na bi negu ase no na omususu duadua no so wo yire da na chi a oba ni bia na meti ase no no what am I say enipa na ase mua na egu nwura mu no emua na bi wo fie ase no what am I say it is asamba no say ye ka let's tackle the issue na yenya ase de fifa fan chenchen it will help in any way it of also be me patch say so wonim say covid time yentimi fa nipa ntu kwan why ye adwuma na che wonim de wa adwuma ni mu and you know say at this point of time no enya de betimi di nipa ntu kwan
It's a wood jisicana to what the other than many part for the second to war. Now the right time, the quite them one, Fesicane blah. Ganamaga, almost times in the say. Ganamaga, there. Gauta Ganama. Gauta Ganama, Sicania Quantuano. Any manner I ready, so for Sicabla. You can buy, you can, ye. I fed there. Dubai so I said me na ese o ko Dubai me na ya agreement and na me person be sign say Dubai one no e dem agreement no mo ye oboa tase kasa see me ayi o ka so de na ko Dubai but bisa branch person be sign say e dem asem no ne kan say wo de ni ko Dubai no why you want to that be was why no onko si ni so because I say you wo person wo smog na even no person wo fa so dia branch ko no say enya dia sa kwan no betimi aye dey wo betimi afa so eti say ofo so be mimi ko twa me dua wansa mo na se me ye ti mi atwa me pieto anasem chokoto enka ho what am I say it is all for sika no enkrata na ose wo no one day one family na wo ba wo so be frɛ me one frɛ me enye me madwuma sanka me frɛ wo but I know say me nimo very well it my main throw na so be frɛ one frɛ producers are frɛ one ba na say producers are frɛ one frɛ na producers are frɛ na say bia wo say what the court to my enka say na say be the enka no wo wi ase no also anya you offer the sikama no wo boom say 4,000 offer nkrata ne mra ne yehu na ewia so say dum no say wo ye ho message bebra ye kujaw but sometimes na meti obi a aso be ye no ho message bebra na say so for so be ma obi anya kwada wa ha say no this time around no be this year now dey cho betimi ekun a wo a wo nsan kom abiem na asem de na asem kom am first okay enti abranti wo so ne kwa countries be miensa so nyesa e chede ne be si Singapore was it that time me me ko pay adwuma ye dia Dubai adwuma wo ho Turkey adwuma wo ho Singapore adwuma wo ho eti wo choose dia na me choose Singapore eti sen dadako krata bontu bonku tu après e na nei e pape huri bom fire Singapore e ho kura ye je visa e ho ye visa free amanfo bi enya sakro no mo si ne din ne de say Dr. Emmanuel Boachintim enti ye me to ne krase wonya sakro no o ye krachi ni a wo say doctor by book e se ne din anu a wonya sakro no ai o ye Nerves Ventures Education Travel Consult obi o La Paz obi o Kumase o sa obi Accra de La Paz no o manfo ne connection wo nyina no wonya mo adwene sam ko ji musika o timi mo amo sa also ye krachi ni emo ano nya ya saa hwa akwade wo mobo efiedu nan na ne maami wugya no no fa ne ho adwena kodo na wugina ho akwotro type say fu oh na mekura me nka bi nkyerɛ wo ye me ye krachi ni o sa Ghana fo nyina hu jimi Ghana fo nyina fu no e kyerɛ de betu TV so na me do picture aka ho so o mo hwɛ fu no wo na type wo ye now type dia sebia nya do Ghana fo be hu jimi atiefo kura mfa nche me kura me se da ni dia temsa entiasi o Nerves Ventures o bi o La Paz ne mo ko ji musika no timi moamo receipt ne da so no wa ya adwuma na kire da wo ye nyansa kro no no omde yes atravel ento no ye kwa kan wo be kase obi ye fu wo so ye krachi ni na me ka kire lawyer fo bi yie eduru ba bia lawyer fo bi na ese wo man no se sa kwa we etimi ba na wo ka kire se wo tro letter kra brem se ma broadcast na asem a ka kire ne se wo metua kola ni sika no wo tua kola ni sika no a efani aka de wa kire nyansa kro no yes we Nerves Ventures and educational consult to say obeka say akodai uni no ana wonye ni sika uni no na make say de obetima kan no wo nya say obi efu wo na make say ofosu odu mebi hu kwa ko ne yire tunefo o daka mo bi asi na say wo hwe ho na wakwa akowu a enkwase wu so aware pa de ya fo sika no ma wawade ya na nwumre ne yire tunefo na ni kunu anu no emwa no sa be ma say otimi di na yire atem udin kwa mo say friend say Dr. Emmanuel Boachintim Dr. by book na no so yakwa nkrata so stupid man so boni dua so be yes ye fu odua ne na se fu nyina officer if reach like kwakura ne fanfa be o ya boni dua se ska no wono 0551 akwa to ye mo ate 0551 0548 31
0548 931 hello. Ye. Yeah, but I don't know. You be who akromfo a omo ayem am so me de yakwakan. Wo bo so na baby say politicians ya akromfo. Nya me atu. Yentio. Hello. Yey, ya come breno. Nigeria was so much. I mean, position. Okay, chapter 32 verses. I said no more need to answer. Said the previous of my family of Makape, on my dam number 4. And I do what she got to the same level of somebody, who did him, or so quite a question. And I got the local appreciation in the phone. No, I have to she can't move, she can't help but the amount of me so minor. No friend can come to the electricity as in the room. The ones that can party, now I said in the bedroom so debris. And then what does she body they so can't go? Yeah, that front of one from my dear, that's kind of a piano. And if you have a power of to me, your first is a hard to home. Let's be a saying for whatever. Yes, Jaya, the president, and some more money as you know, who's problem for a fool. Seven bread as a book as you're saying. What I want my power from one, young children now. Niyoba, when you are back to the from what the Chamapa, I tell you them, I'm away about India, and yes, okay, hello. Hello. Maybe I'm free with you. Yeah, good evening. Manager Femme, Poku. Manager Richie Travel and Boshe. Okay. As my papa and Amoyano, Yamisha. I've been maybe a couple of people and Yankasa travel and 2 agency for a problem. Because almost Jimko Fusika boom 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 and no beating a Juma for travel and Kamusuru. And so I papa for I'm not grasping because I was last time no in Nima control papa because in Chia that kind of come from my agent. But I call the man about we know visa. Yayanisa. Aha, inti me edama se nyami chiro. We dey say yakura na ya papa for na boy. That's support mo so mo djuma na pega nyami chiro. Okay, you say Nerves Ventures educational and travel consult. Will be La Paz and Kumazia. Ukwaji musika. The branches doors one. Kwaji musika. Why 210 crown ultimate 210. You how did the attempt? Hello, Bojo. My Joso Katachi. Boye Papa, Obajuma. Dear Nema and Profo Fabuno. We want to get in you. And am I Dean Amateur? Now we are not the LOT slow. One of those was a friend of now what is the area of friend I won't cut? Oh, I know a video call. But oh, you can defend me. The bar metro. What's the news say that oh you? Ah. Oh, yeah, no about. Hello. Baby, I'm free with you. I was into you. If you are saying 1 you walk, never saw any wound in the now, Tano. Why is it? Oh, yeah, and now hard. Maybe, and yet, now sign that. Now sound. Stubby, so when Jimmy, woman who's a movie movie now. Now, I'm finding him, and I want to find out Patia. Now, I guess I had to turn no more. I bet you here. Okay, and what you must connection my phone say. When would the amount for 2 choir able so many and sana?
odi akwada edi ekura ebusu mi nsia enso atwam afe that is on timi dabi Oforisuo de wo mu ni say ye be sre apapafo ne wo mu no so omo ye ku Oforisuo anwe ya nkate ba ko ba be se nkate baduasa oh yes o se enua bi frɛ say ama omo adwuma no ko omo ye kura papa wo enti be better say Ghana omo nye nhyehyeye na nti sa travel ntofo na ebi mu say adwuma no ebi mu say adwuma no ebi ti say next ventures was say adwuma no nipa no we kan wa bia branches o sika e na si wo kwanza branch e su kono ma ya na ni mobomobo ote o fa ni sika ma no wanya ba ya koka be jana ya so de ye kokko o su so mo court no ba bi o de court bi o do ba kon so mo nim de pa ya duru akura na se ko mo pam no wa ji obi sika ko mfie mi o de ko ne o kina be sa ka we kura no foforo be sa ba kina o do pare foforo wa sa gi ni sika be ba kina o do bo wo bi a wa ju sika adi mfie mi enu bi abra anasa Africa na chi bia sa next ventures no bra Singapore kwanti me fo bi nko na Canada na US na betimi do bi akọ Singapore kura yenye visa sure no visa free wanti ya fani pa kura akọ ajiri sika no mo de Lufthansa na KLM no picture ne bo wa na omo de countries bear flag abobo ese wo kwa ni o Oforisuo nyanyira ho Ewurade Nyankopon nyame betua nipa bika akoda kura ne maame saman no de se ko kuti abranti ono ni trim po se enkoda yeja wo machire no otu kwan na ko ba be hwe abroje na necessary sa connection visa na o man yefo wo fa wa ya na ko ye de mo na de amam na ka wo munya na ka sa wo fro do otu aka wo ni wura so na nton biem ni enya connection no ya de ye mu hia yen ye kwa ma memu aye den sa na nkofo bi afanya nsa kwan na connection we be ka ni sika wate asem sika wo so de be ma no kata chie to bo ase wate so se 4000 de be ma wa manenfa ne nkyero kwa bi wate obi wa bi tu aso ye ko kan asifu nana ka kwa ni sika no de batwi ni wa ya pa akwa ni sika nana confront ho se o sika da ho na wo ba ko mo obi na wanyamfo anko na wo se watete 210 na wo so watete no be ma 40 million na sika ne ko di dwuma ban maka kire ne yire se ko di dwuma ban maka kire ne yire se on tunifo so wo yire papa bi da na chi ya on tunifo na se we wo be hwe no ne hwefie enti de o ye nyina obenya support ofie Ghana ye problem no abrotia Oforisuo be ma se o wa asem o wo ha obi bu kwasea obi twa wo abe ana se obi age usika won pese o de be mo to asase ama obi asa akwa akoton asase no wa bra usika akemu ana sa wade se mpran twemu nsem asem bi e ha wo bia no we dey here for you e Asem Mpe Nipa fabra na ye hwen kan wasem emfa ema ye number se na obetimi afra ne ahwetwe nkomo no e 0243 5878 0243 5878 and 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia na ebehwe ne ya jewso na ya pe wasem anopo mesi bro e dia ma ye sorry adwa so na ansa na ye fa happy birthday Emma Mrs Janet Enima Boama owo mazi macro market kwan no so Huawei efri ukunu dofo Mr Daniel Kwadwo Boama ya wono ye adwuma wo Amen Scientific Herbal Hospital KJT branch e wo Kumasi asenom oso do papa ye rade pa no was ready ama won kwatenten ya hoden ne apomuden ahyemu ma no e na wo sefi kropon twedi apobase ya dom ho ese emra wo so na wafia wanyade aka won fie ne ho no erade ema nipa emuso emfama de odon sabeken bia no enye nhira ne adom emfama happy birthday to you Mrs Janet Enima Boama Nyankopon kosoa nhira no onye okese yemfa happy birthday so emfa nkoma Godson amponsa dodo na friend no Bob Lincoln NDC organizer ya wono Denver Colorado US abrochimemu Mr Bob Lincoln erade nkoso nhira no onye wadom no so erade ma ne awo ye nyina no enwie peye emfama na ne bambo no so eni wachi wo baabi biara wo bekọ we efri honorable Akismi Seshi Bekwai na wono so eto e de afafi de kese so de amount and happy birthday to you Mr Bob Lincoln rade nhira wo pio so be mayenko okay aha ne ade Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesi ene bna ne brand edition no ye ano ye ayese do what you muna samu kan the nation's anchor abirwati ya wotene kan producers boy obi bia da obo aye bia no e bedas papa Oforisuo Aboagye